Igere Nee Chitab Kalenjin ibwatene. Imwoe Nee Chitab Kalenjin ilele menye. Igere Nee Chitab Kalenjin ibwatene. Imwoe Nee Chitab Kalenjin ilele menye. Ugesi so Chitab Kalenjin unengengi. Botingengi onime mwawe yenaidul. Kongo mengen konime teba tige mwaun. Igere Nee Chitab Kalenjin ibwatenenye. Igere Nee Chitab Kalenjin ibwatene. Imwoe Nee Chitab Kalenjin ilele menye. Mogonyoljin Chitab Kalenjin kochelewan. Neninyoru Chitab Kalenjin kororiote. Magonyoljin Chitab Kalenjin kochelewan kibwatwech daktari Joel Kimeta kole igere Nee Chitab Kalenjin ibwati Nee Chitab Kalenjin kakiba kora eng episode nekokiken episode number 62 eng betutab rani akatok biik tugul akoti my panelist akondochin balozi kong'ete olimbo Wayo engineer nenyo Janet ak taonyo nekakoit kabisa kakoit mi olin chebochobigei eng dakikainik cheng'ering'en. Kongoi fans chechok tugul chosubi tetutiet nebo Igere Nee Chitab Kalenjin. Agere biik chekakoingian kobun takwek cheterchin chekikure the first top 10 chebo fans chechok eng takwek tugul. Mwawech kityo ile inamchinech ano eng kemboutab rani chomi emetab Australia olebo Adelaide, chomi kebeberta nebo Melbourne, chomi kebeberta nebo olimbo Sydney Australia, chomi kebeberta nebo olimbo Queensland Australia, komi angot engineer Primin Chemweno ak biik tugul chebo Queensland ak Odeno. Ameche kityo olechech onamchinech ano ak biik as chebo olimbo the headquarters Rift Valley ning olimbo kebeberta nebo Western Australia. Ameche kityo omwawech olechech onyorwech okasech eng oret nebo loud and clear. Agere boyot Arap Lamai, Stanley Lamai kakosut keut kabisa kalisubet kong'ete olimbo Ndaptabwa olimbo county nebo Nandi. Kongoi kora agere chi kora nekure Chepiwot kakoingian kabisa biik chechang angot Ken Kurgat. Asante sana. Ameche kityo amakilande kebe akoi olimbo emetab Columbus Ohio tikemwoe pole eng noto ko chepkametinyo Priska Chemeli Meresei. Priska Chemeli Meresei ko kikakitach eng tetutietab Igere Nee Chitab Kalenjin episode 48 kobunu olimbo Odessa, Texas. Koibet inendet mama nenyin keng'ololi kotesetai mashishi eng kebeberta nebo Kaptingya ang olimbo county nebo Uasin Gishu. Tikemwoe pole Priska family neng'wong tugul angot chorweng'ung noto Brenda kobun kebeberta nebo Maltese angot Mutai, Lilian Mutai, all the family members chebo Igere Nee Chitab Kalenjin otach mutyo nenyo niaba nenyo tugul akongokaikai kamuktaindet akimi pamoja angot Daktari Joel Kimeta ak Manuel ak timinyo nebo Igere Nee Chitab Kalenjin chemi ground kotesetai eng olin kimi pamoja eng boisionoto. Ameche kityo tabwatwok alechok ingimi ole imi, ingimi olebo Adelaide, imi olimbo Sydney, imi olimbo Melbourne, imi olimbo Western Australia, imi kebeberta nebo America ak imokchinigei mbaret kemwowo kele kampunit nenotok a reliable company ko kampunitab Optiven Property Limited. Aicheng kityo director notok ko Dori Chelagat sikotoretin inyendet inamchigei kabungut chokale chitab Kiswahili kale kujipanga mapema, kujipanga. Ako kale kora safari ya kesho huanza leo. So ongepangangei ak kampunit nenotok po Optiven. Ak abwotwo kora amakirosen angen ale kaech eng emetab America eng kebeberwek alak ko saa 12 ko kit netai neshikonyone meting'ung ko kikombetab chaik. So kokakibwa kityo kele oye ibwat kampunit nekikure Tamu Life. Kukulen kityo akeibun chaik matiimgei meim lagok iwe olimbo counter ibicheng kochol lakini wi kityo simet akiodan keibun chaik. Kibwotwo kityo kele oye tiketinye safarit nenotok kikicherugei ako ki timitab Igere Nee Chitab Kalenjin siketekyi studio
nenyo our legend Daktari Joel Kimeto. Ngotimi yo akimakchinigei isupporten Daktari Joel Kimeto kogoi amakitar akemwowo kele ng'o nemuch inyoru sikoityi toreteng'ung Daktari Joel Kimeto. Kongoi Professor Sam Bore all the way from Ulimba, Dallas, Texas. Kale tuko ndani kongoi Peter Arap Koske akebeberta nebo Ulimba, Maryland. Kalecho tuko ndani. Balozi Peter Rono amune emetab Columbus, Ohio. Kongoi Osea, kongoi kasubik chok tugul eng kebeberwek chomite kimeche ketacha eng tetutienyo nebo Igere Nee Chitab Kalenjin. So kichomegei kole Ohio kaitit, lakini ngano ko makaitit mising, koroboni amut kakomoen, but kichomegei eng kebeberi. Ko kotomo ketou tetutiet kou ye kemwa Osea, kemeche kora kotakemwa mutyo nenyo eng achek tugul koityi agenge nenyo eng this family nebo Igere Nee Chitab Kalenjin Priska Meresei, Chemeli Meresei, kemeche kotakemwa mutyo eng kebeberta nebo Kaptinga anan Kaptingia, manole ngiro lakini chotok oeng. So kimeche kemwa mutyo nekata achek tugul kelechok mutyo ngokaikak Jehova eng kasarta neuni. Kongoi ngakwek tugul ko kebendi ketou tetutiet. Engineer mongen ale imiono ra, akere kityo Tamo Life, mongen ale mi Florida anan California, ko karibu engineer. Kongoi balozi, ako kongoi kora eng taonyo nebo rani, chairman nebo KADI Sacco, Mr. Ngetich, karibu kwa this episode 62, kitochin kabisa, and we want to say we are grateful for your time. Kongoi kora Osea, amu kakotien nengung nebunu olimbo Australia. Achame gane balozi akakoti chi tugul neipchine chi trani ale chamge, and I hope you're all doing well. Asame kityongana longeshan show nebo rani ako ke-subscribe eng our YouTube sikobit keityi biik chechang, sikobit kotekeshan acheket the knowledge, the information, the experience, and some lessons learned tugul. Otherwise, balozi kechameke, we are grateful. Uku Florida ni kuna jua, it's nice, it's very nice, and we thank God for that. Kongoi nye engineer ko chamegei Osea ngole mi ko meche sikemwochi kityo tot ko katech kole chamgei ko akakoitoon nyo nebo betutab rani, notok ko Daniel Ngetich nekakinyorchi inendet olimbo Perth, Western Australia. Ko meche sikeker kele mi ne kebeberatak ko yaitondoni kityo kemeche kokatech. Kimeche kemwa kongoi Kidi Kilel, kikere kele isubech Mark Cheruyot kale mitei ine olimbo Narok, ko chamgei chitab Narok, ko kongoi. So kongoi chitab Narok, Mark Cheruyot, Chepkogei Prudence, karibu sana from Italy. Kitur Junior ko karibu. Ko tiem abwati ale chairman eko no ikose no ko kobun inyendet amu keat devices oeng. So kongoi so tiem iro ile ke usen device na ake sikobit simakinyoru eko. Ko kongoi ketesetai kuno. Ko Bridget Chiro ko karibu sana. So kigerin eng device oeng chairman, that is why there is an echo. So toretech eng yo sikobit ketestai. Ko kongoi chairman. Ko kimeche kityo ikat bororiet sikobit kokas ak biik cheisubech, kimeche kityo imwa ile chamgei sikenai kele imitei. Ko karibu chairman, kimeche kityo ikatech asikobit ketou tetutiet. Karibu chairman. Woi kongoi mising balozi. Amache akatak tugul ale chamgei biikab Kalenjin eng ui tugul ole mitei eng emotinwek tugul yoto ole kimi ole boche. Amache akatak eng kainetab Jesu ale chamgei mising. Eng kainaik chu kekuren Daniel Ngetich ako chairman nebo KADI. Kongoi chairman nebo KADI. So kibendi ra kele kityo chairman. So chairman sikenai kele chairman ak KADI ni ko ne ako ng'o anan sikenai kele mnyeno. Ko kongoi ngakwek tugul chekaosubech eng takwek cheomitei, yesirwech imwoiwech ile isubech eng mnyeno akimwa kainet kunotok. Kongoi, mongen Osea ale singyaketar imwoiwech ile isubech okot ng'o. Kimeche siketou tetutiet kou notok. Ko kongoi eng ngakwek tugul cheosubech.
kou kila kimeche kityo kemwa kele chairman Daniel Ngetich, feel free siboisie Kiingereza, Kiswahili, Kalenjin anan akot ko Aborigine, lakini ngiboisie noto komokoi kas engineer ak ane ak Janet ak in Osea. So mongen imuche kokas Osea amu mi Australia, lakini ongen kityo ng'oliot agenge eng Aborigine, agenge kityo situndo amwaiwok notok neongen kityo eng Aborigine ko agenge notok. So kongoi ing akwek tugul chekaosubech, ko kou kila kemeche keker kele kakinyorchi inendet taonyo notok number 62, taonyo nebo number 62, episode 62, ko kakinyorchi kebeberta Perth, Western Australia, taonit neo nemite kebeberta nebo Western Australia. Ko biikab Western Australia karibuni wote, kongoi. Nekit ko Western Australia ine kochang biik chebo gaa, nekit kekure uni kiba biik tugul akoba undok Rift Valley nebo olimbo Australia ko olimbo Western Australia. Yewe chi olotok ile mekan sure ile keit olotok bo Western Australia, emet anan taonit nekararan. Ko kou kila ko kakiker kele Australia ko kinyoru independence Januar 1, 1901. Tinye area nebo 7,692,024 kilometers square. Notok ko kergei 2,969,902 square miles. Namba lo notok eng ng'ony komugul, population nebo emoni ko 25.7 million. So no ko namba konomak somok eng 2020, ako wendi emoni Kenya konyil sabarishek 13. Ngenam Kenya akinde Australia kowendi sabarishek 13. So GDP mokornotetab emoni ko $1.375 trillion, namba 13 eng ng'ony komugul kenyitab 2020. Per capita income kepchei mokornotetab emoni tugul nebo Australia konyoru kotosea anan ko in chairman koibe chi tugul 50,844, namba 10 notok eng ng'ony komugul. Ngeker taonit nito bo Perth, Australia nekakinyorchi inendet chairman Ngetich, ko kakinyoru kele tindoi biik 2.1 eng 2020. Tindoi beaches chekororon, ngimeche iwe abwoti ale kou Mombasa, kararan kabisa. Perth, Australia ko kinyakerangane taonishek eng ng'ony. Oin bet tomo koekeny ko ki namba 4 eng ng'ony anan eng taonishek chemi dunia komugul. So ikere ile oye kararan kabisa, nyoru taonini asista saishek 8. So ikere ile kararan kabisa taonini, ko mi ng'alekab minerals anan it's called mining city of the world. Per capita number nebo biik millionaires chemi ko chang kabisa. Tindoi the highest per capita number of self-made millionaires. Chairman kimeche itunye ko millionaire nguroni, so mi millionishek emonotok anan taonit notok bo Perth, Australia. Ngokomoingen abwoti ale nekit kaikai inai, amu imukokse chang millionaires chekikimekan eng yu kosubkei ak ng'alekab mining. So siteimwoiwech, Perth, Australia ko taonit agenge nekimwoe kele it's nice to live, yani oye kararan kabisa, incredible city kemeny olotok. So tiem yewe chito Australia imekan sure ile kewe Perth, Western Australia, taonit nekararan. So biikab Western Australia tugul kelechino kararan. Atinye kelchin ko kiowe taonini ako tameche kotanyo, kitomo kochang'a biik chebo gaa, ko ngotanyo rani kouyo kawe gaa, so ako kwanai biik chechang. So chairman tunganyo oye itachech eng olotok, so abwoti ale oye akase kotun nemeche kotau kanisa. Kikochang'a tuguk chekokobit eng taonit nito bo Perth, Australia. Ko kongoi notok ko kakeker taonit nito bo Western Australia, Perth, South Western Australia. So engineer tungewe imekan sure ile kewe olotok, ngiwe kokewe Rift Valley, kergei ak yo kewe nginyo America nyiwe olimbo Kansas, komi biik chechang chebo gaa, ko kergei abwoti ale Perth, Australia ko kergei ak Kansas. So kongoi eng akwek tugul chekaosubech, mwaiwech kityo ile isubech imyeno. Benson Biwott akerin, Rebecca Kip Ruto, mongen ale kole myeno, mi Eldoret chichi, kongoi. Ayabe Bridget komi Baringo kelechinin karibu. Ko Osea mongen ale tokosubech akot ng'o sikobit ketau tetutiet kitaunen akilen ladies first eng betutab rani.
ko kotomo keit yotok ko osea agere okoi Benson B Ward. So mwaiwech biik alak cheisubech. Kongoi Balozi Peter Rono agere notok ko Alex Cheboy kijana wa the first governor nekiba Odimba Baringo. Kongoi Alex isubech kabisa jini kwa jini. Agere kora chairman president nebo Kitwek Association Odimba kebebertab Western Australia notok ko subech notok ko Elder Steve Sitienei. Kongoi Elder Steve Sitienei. Agere kora Mike Koskei, asante sana all the way from Odimba Western Australia. Limo, asante sana. Timi tugul agere hawa alumni askofu notok Sak Akongai all the way from Western Australia. Asante sana kongoi biikab Western Australia in solidarity. Kongoi Esra Ruta Chofri, asante sana. Kale Wajing agere Hilary Osman kale following in Tika, so inspiration. Kongoi Ian Kimutai kale following en Sogon Ulimba Tumeyo Ulimba London, asante sana. Kongoi chitab London ak biik tugul ang kebeberwek cheterchin. Agere Balozi agere kakenyoru biik kobun takwek cheterchin kokakole kakoit tetutiet konainik tugul amu agere chi Canada agere kebeberwek tugul akomi lok. Ameche kityo Balozi kinam asikerecognizani agere chebiwot ak Joyce Lagat komi kabisa koloked kosubech moja kwa moja. Agere chiri kale isubech watching from UK Odimba Kapchebakingi kosubech, asante sana. Kiptanui Winfred Sumai kale from Kapkagaon Nandi County neighbor wa engineer, asante sana. Chitab Kapkagaon Odimba Nandi County tuko pamoja. Karibu Balozi. Kongoi ngakwek tugul cheosubech agere biikab Chebokingi olimbo UK. Ingele chamgap kemwa kele London ko ka London nebo Nakuru, so lakini une London chebo Chebokingi chu chebo man. So karibuni wote eng olosubech, mwaiwech kityo oleisubech imyeno sikobit ketestai. Kibendi ketou tetutiet ako abwoti ale kuye kakimwa Daniel Ngetich ko kakimwa kele feel free iboisie Kiingereza, Kiswahili ak Kalenjin amu kimeche koityi biikyok. Kou kila kemeche kisub atindiyong'ung kong'etegei ole kikisikchinin akoi ole imite nguno. So noto nekebendi ako kitebe tebutik toiwech engineer ang yabata anyo sikonyo osea kunoto keoltaneteni. So kitochin kongoi amu keib boroindo sikobit inyo sikenai atindiyong'ung. So karibu sana. Unakaribishwa our guest and our number episode number 62. So karibu engineer. Kongoi Balozi ako kongoi chitugul neisubechi kisame kele again share show ninyo sikobit koityi chitugul cheisubechi eng olimbo YouTube kekero kora akilen kongoi akoboto chebiwot from Perth. Kongoi everyone. Tonyo nebo rani Mr. Ngetich anan akurenen chairman. Let me call you chairman today. Kimeche kenai kele kiitaune ano tabeng'ung, like where did your journey really start? Kikisikchin ano? Tell us about your family. Kiwe primary school ano? Kiwe high school ano? Atya kora, do you have any siblings? Karibu chairman. Kongoi missing engineer, kongoi missing Balozi, kongoi missing osea, ak kongoi missing biik tugul chebo sech eng ole omite. Woi, netai achame amwa ale kainaik kuya kemwa kekureno Daniel Kimutai Arap Ngetich. Abo kot nekikure Kapken. Anget ale ingen biik chechang Kapken, ingen Balozi kabakase ko point of discussion ngap komi biik alake. Ko abo kot nekikure Kapken. Ko Kapken komitei nekit generally bororiosiek tugul nguno eng Kalenjin eng kabilosiek alak. So ko achek choton kikisikchino ole kikure Chemalal. Chemalal komitei Uasin Gishu County, Kamakut ward or the Seru location at the moment ak Chemalal village ak Chemalal sub location. Ko kayotok kangesicho asoman sukulit nekikure primary Chemalal primary school akoi atar eng kenyitab 98 nekimuch atar akawe Kamakut high school. So kiasoman home school
nemite yotok ak village school nemite yotok ak across the Nova awe across the river awa school nemite across the river aswambe kekure Kamakut High School. Ko kiamuch asoman akoi kenyitab 2002 whereby I finished my high school studies akatau maisha akotaunyege yotok sobenyu ako yotok ipamoche ang'et kotimenye engineer atestai kong'etege yotok kikonon kwaet. Kongoi. Yes, kongoi chairman kaimwa ile kikisikchin Kamakut. Abwoti ale mi biikab Kamakut checham ko top fans chechoket. Abwoti ale kokase angot alumni chebo Kamakut High School cheongen. So abwoti ale kokase and your story will definitely be an inspiration. So mwawech kidogo akobo your family. Do you have any siblings? Ako kiune sobeng'ung growing up? Tos itindoi any good memories, and even if good or bad you can share, but most importantly ko reflections chebo koimingin and takeaways from that. Karibu chairman. Asante sana, kongoi missing engineer, kongoi tebutiet notok nekararan nebo family. Abunu kot ne polygamous. My father kotindoi mama oeng, itinye mama neo ak itinye mama nemining. Ko inendet nekisicho mama nemining. Ko abunu family nebo lagok 16. Mama nenyu kotindoi lagok 11. Ko mama nenyu kotindoi lagok 5. Kiegu lagok 16. Ko abunu kora kot nebara in terms of the extensive family, but biik alak tugul kitupcho achek tugul. So narrowing down to my family ko kimuch kikitebi in a setup nekimuch baba nenyonet kotebe mama nenyonet masta nebo chemalal, kotebe mama nenyonet masta nebo kapchi Lausiyo. So kikitebi kunotok kitutu kunotok neighboring villages kunotok ak kikitur kibagenge. Kikitebi ak sigikchok akoi kenyitab 2020 arawab mut komuny baba kimasi. Pole. Ko betut neking'et koike notok. Otherwise komite mama neo nenyonet ak lagok kunotok. So ngamwa kitigin akobo sobenyu ole kikitoundo sobet eng gaa, amwoe alen kikitou sobet eng kou chitugul. Olinyo ko mamwoe ale ki kot ne kinyolili, amwoe kityo ale ki kot nekichang'a responsibilities amu keng'alale lagok 16 kongen chitugul kole kasit nginyo kotemen chito oeng'u anan ko agenge kotamne kokakoek 10. So kokichang'a, kituiyo boisionik especially nguno anendet eng gaa eng my mother kokakisicho namba kosup tibiik 3 ako chokisupkei chekisiregei kenyit agenge ak nusu. So kokitoi kele keekitu ko kikompiteni for space, kikompiteni for survival amu kemi primary kemi tugul, kemi high school kemi tugul, kekompiten for the same resources. So komoe koek challenging maisha eng oret nekibarait. That is why ikose alen kiasoman day school throughout amu those are part of the challenges chekimara contribute. So kokikimuch keekitu that kind of a setup, kemuch kebe sukul, kemuch competen eng resources chekiaboishe chekingeringen, komuch kepcheapchei akoi ketar sukul. Ko sobet nenyu specifically ko amu kikisomani ak chepto nekirubwo Kamakut High School. Koit kochang'a a lot of sacrifices towards amu kikilen abwat ale ara keonwech eng Kamakut High School amu kikeny kitikekol koira mising biik, ko kicham kelen kotomo ibar school fees keonin iwe gaa, ko nginyo kiyokun kelen ipiibu school fees sorry. So ko kicham afatilishoni ale kayai kotebi chepkametit nenyunet kaikai nitok amu ngosomonso ngomasomonso ine mising kotos ayochi kibarua ak atestai ak maisha. Arire chebi ale wendi chebi sikomut akoi kong'et
wendi so mutai ko makoi kobarwa kwane makoi kokuriyotin guys amakoi petat kwenet akere ale komaya ko kaya kosoman mutai kotoret Mungu soman konyor boyo bas kosom rabinik masom nenyu kebe kunoto. That is why ngotare sukul en 2002 ko school fees chikikiyocho ko nusu chebo school fees tugul chebo academic time nenyone. Ko ngole nai kora maya academic life sukul ngamakut ko nekit ko nusu kora amu kimite kami guys kuyo mi sukul kami ka full time amu kilenge la wika wacha challenges kunoto lakini nako kimi master school amu toito kiwango niko put ngine an bashukuru Mungu kwa hiyo. So awo yugimi yu awalena ne ko joba amu kichanga ngale kwa working tayo inyoto ko kita ne mu ya tare ke nyoto niki ka amazing ko yin ka tara school amu ke jambe so mane to ke jambe at style ibo anyuri kini gara ko tare yo tan ibu MP de baji ko principal ko ka ko tai ta ipo te bana bole jo video ani ko no ibe mai certificates video arab ali karto kogona kole dai maji india ko ali nyale bani ko unique kogona kole jasi kogona kapsa kole jasi le au ina le bani ada ya puti kasi ko so ta voice le ta pero bani so that is how it is ko lago ko ta te yoga subject kama dao Chairman, unapotea kidogo. Sijui kwa nini. But hello music une yoto sawa. tarara ndio to. so ko ko maya ko torte yoga ko kini jago kata jo ko doing something like so ako yoto ke about yo ne bawe Kongoi chairman au kaimwawech ile kichang iman challenges but abwati ale chito nekase eng ko just like chairman kagenyoru takekase history ako takekase kele ne boisionik cheyae what has he achieved, but it really doesn't matter where you come from, it doesn't matter the family, ako it doesn't matter what you go through, kakile perseverance ako hard work ak determination will take you far. Ako kongoi chairman amu kikochi an opportunity your sister. Abwati ale she's very grateful for that, and we are very grateful on your behalf. That is a big sacrifice. Because look, that person again after that. Despite that, chairman, tos kinyoru ne eng form 4 ako kimutin ano kirup ne anan kiwege. I know itindai promise ile sinilipan physical chekakekonin, but what happened, chairman? Kirup ne eng inye? Ingetin kongoi missing engineer. That is so interesting. Ingwa we kuna kata so ingetili kyabwat mi ngale chikabwat engineer ak balozi ak osea ak biik chekasech ko ki my focus ingemite 2000 mi form 3 korok yo au ko kamacha kun my road at that time ko kamacha lusen ako changa bitu awendi ka kululizo oret nyo ikane ngale jana ko tukiso agere bi webe jego agere bi ala koine ako mi komye ale ngawa ne bal boss aka tawi ngale lakini ko anyoru tu another motivation nikiter kanyoru tu another piece nikiatestai amu kitoreto kiana Jesu am the class kane mapema so ko getinye that kind of a spiritual motivation that I will make it in life. So angetin ko that is 2001 ami form 3 ko kikoma kitoko kanu emet ako ki that time ba ko mo yai kapsa mi kerge chito nikiwa sukuli ak ni mawa ngonyek tu that time karo chito ni prosperous agere ko chito ni mawa sukuli ko chito nikiwa sukuli ko mi kusomtot that time ko kiamu boisie my small disability study nikiwa kacho agere bi nyoto so lakini ngenyoru to private education ya kwamba akata nyur awa so kingekono to so awe ko kiamache ibasom kasi so like interesting ko kiamache kasi nikibo
kiamache kasi nekibo mi ole kele Kipkenyo ole kikitech sewage kinyokotech municipality sewage Daniel Ngetich ngimwa ile kartasochu kikikonin ko kartasisiek ngircho chuto form 4 so kikakiker kartasisiek kuk amu kikere kartasok amu to makilipan school makilipan kitinye denit so keker kartasisiek so okay testai so nyawas ko kiamache pasome kasi maindi chekikure SPENCON chekimite apo Kipkenyo kiteche sewage ko ndabait kinen kelecho makingete oli ko makisome kasi kesome kartasok ale kisome ne kolecho ketmani kisome sururu alechi iman ko ngaro sine biik nin tugul nin kondo sururushek okay alechi sawa atukulecho kora maraisi kenyor kole ngakisome sururu komelen kinyoru kikasit kinome 190 shilling per day kinome choto kongete karonoik koskoleny okay kolecho imining kora kolecho melen koimuch amu mining bor kole matian biik cheingen kong kole achile mining bor kole imuchi iman akot inam sururut akot ndakile lakisirin kasi akas ng'alek ai tugul ne akawe gaa ko kiyam kesire biik kila Monday iwendi bitelel ket inyoru bahati neng'ung'et iwe ko kesirin anam sururut as the following Monday nekimi gaa yo akawe ande batet akiroseno olinyo kekiroseni social koek Kenya bitono so bango sururut nekenam kenyorchi ano sururut kipial anan bango keib nebo gaa okay keib nebo gaa amu kimi sururut gaa so alen ketebekei ile kanyor amu kikale sururut sine kora abwote kaitebekei ile kikakiale ne konyo bichu sururut akubo akasib bishek kikitinye sururut so kikitinye sururut anam sururut aka ande yu ibawe nyabait tugul ndakas ipekur biik atukule cha mahindi atakei wewe utafanya hii kazi aleji ndio kule cha ingia au kumeta biik chun sa maana wale kiro nenga nenda ingian ikesira kazi yes ni 2003 immediately kwa hata high school the following year iboto was ke kasit ketech sewage kasit balozi ni mamini kasit nikiwara nikishepe sabinyu kasit kabisa nikikono proper focus au kona tuguk chobwoti akoi rani ipkeai kasit kai akilchigei boisionotok alipanin deninyu akatou ayai ukulima atou abat bandek kiabat bandek ak abat ingwek that year ale ngabat bandek abatishe nyoto ayo mkulima kikaona sine vitu ndokone kikawa mkulima kimato haya sine amaja nywasi kemi 2001 ale ngomaya kakoya ng'et awakilgei engin ngakilchigei ukulima ini lakini atinye focus nebo sukul atinye 2003 noto kole nyakamite tayo alechigei yes ami ayo ukulima kitigin kobe kasit kobo Daniel keyai kasit nekong'ung nekobo sururut akoi kotianit kaai kasit noto kongetegei January amu kingatar sukul immediately hapana ma January yo mang'u results kiarap aeng yoto kiayai kabisa arap aeng kobekunot aka yakoi arawa should be arawap 8 yo kong'et mabwoti komie kong'et kefutan ketoi kefutan biik amu kakobe kasit kaingeni SPENCON kobekunoti kasisiek ko kiketekso kabisa so kimi winding the company ketoi kewindan biik so kokiabote biik karibu namba 2 cho casualties chekanam banda ibo akol ingwek as within the same year ibo atestai akol ingwek amu korenyo koite social river social no okere eng town kobune kaa olinyo ibo akol ingwek koino akol ingwek kole akol kimoko mising lakini kiakol sine au kikono rabia kitigin akotinye rabia kidogo nebo akotinye rabia kitigin nebo nikoseven lakini kimokotia kora amu kichang shideshek atoreti kaa ndion mamnyokot kimokomyo ko 190 per day akiyai kasi 6 days kimine koek rabinik choto chekimi kenine iba akol ingwek balozi akol ingwek akoi kwenuno akoi arap 11 ang'et ko focus nenyu as kamach abwat ale mami kit netoi eng kurkai lazima acheng focus amanda eng kurkai bacheng kibarua anan aro kit nekayai so atebi ipkomite kwenuno karibu December yo abwat ale
ngayaptagei ale sanyor kasit age eng town komakat ayai kiy nekikure packages. That time ko kimi tugun chekekure packages. Marani neingen chito computer kong'ete komi high school. Kimakomi computer ngachek kabisa. Ndap ketore kityo high school kotkoi tugun chekele packages. Ko kimi kampunit nekekure Cisco nekimi town yo. Nekimi KVDA. Iba rabinik chekotinye my savings. Ki 7,000 kikali na. No, 11,000. 11,900. Iba my savings. Ai packages chebo computer 7 packages. Iba komie kabisa iba for that au kit kyoe bunu itamu kemawendi. So sikemabune boskilit kong'ete gaa akoi town. Awendi packages chechuk. Ko ngait town KVDA ibamete ingin boskilit. Ibamete boskilit kole nyo kole kimite askari kole bager yoto akande yoto kole. Sasa ko kitu ya chor mi chorwa nenyu nemi America yo mi chote yo nekikure visa. Kole kangit kolejino kila kangit bemuki angot ale ongen bemuki ot balozi. Akoi ko bemuki akoi KVDA. Kole jo kangit bemuki akas racha. Yani kero ko kicham kocham komwowo kunoto kila amu abunu sports mabunu chi boss mabunu biik bak ingari kwendi tawol abunu boss. Sasa kokebune boss ne mea. Sasa kongete chorwan nenyu kila komwowo kunoto kolejino kangit bemuki akasit. Ko kicham ko kimboloti kine kunoto kole sasa ko ngaite darasa sister ikai nyobote bunguny konakta chito. Kawis maklas makimi biik karibu 10 ko ngate bunguny nyo konakta chito kole oh tunalechigei ne biju ngaitu konakta akoi tunanal ngabunu boskilit ako yuto kal kemeut emet vumbit so kiswetoni ko ngoiti komakiaswetan kabisa kiakas mat iba nakte ko kaiswetan iegu jago ingu ko imongen imana yoto komenakta in bikas kunokta so koik ne biik chekoe packages bitunoto melen kele ki bikas kwisha ki lagok chebo mokorek amu ki packages ko kitu ki prestigious melen ot kige for a course ane kyoe anyor asome kasi ai clerk ai secretary ai ne lakini ko biik chun nyokoe kityo kokanye koingen university anan koingen other things so inoktoi was kunoto au tun ketar kinine komanai komakana solin kunoto ngalek atya atestai ne abunu boskilit au tun atar tun katar alechigei komeche atestai is engineer kunoto okay fine thank you Testai. alechigei okay katar packages iba namas awe asin korik achob resume asomote kasi ano akinye mami kasi kurete mami kasi mongen chi imen kasi awendi town kila alechigei kong'etin sawa komi college nekiam kekure Mwangaza college of accountancy kole netai neny town nekimite ako kelande opposite brookside chito no kole mole kelya kona mamit otino kole nekimi taban yo ibatebe biik ay alechi ne ngalek chuoe momwowas ngalek alechi amache ai kamanyai accounts amache aregister CPA amache aregister accounts sange sai kebendo chorwa nenyu nemi America yo same boss uni kikibe tuwai ibalipan kole ja kelipan tuwai kelipan akang'etin akotou ndaba ingen darasa kityo kotou totomi kwen oe KTC kokoromit kasit kakoloit mami kiy neome ngimi darasa kokorom kasit amu kimi town simaiyam kolya yochiwe gaa akotawendi gaa tun abwat ale nguo relocated as in the process kotomite same post and that was 2004 that was the following year now relocated in gaa awe nyabomi gaa weekend agenge alechi mama nenyunet amache awo town kibet tot ole kimwoitoi amu amongu ale kikayuinesne alechi amache awo town amu kimakonye baba the fact that kikilose baba ako ki chito neki outgoing ako kimakomake kimo in terms of progress ko kisaso komakany amu kibetwo kitemena kole amwochi mama komakomi baba komakomanda alechi amache awo town simwochi baba kolecho ara kewen ngoro alechi ngawa bang'et ngobacheng sobet alechi makere ko sobenyu kobekyin Kiteri kolecho soso kolecho mama ng'et soso ara keib ne
kole alechi amache saburiet amache katen tuwa mutu chi keib nga tuwa somok keib saburiet ne mining ne kitigin tugul ak aib katen abo kot masta agenge kole kikono ne kimyo ak aib beek korokoro anan ko korokoro aeng yo kole chetom kenga koek tuguk choto che kanam ak ale ak anam tuguk ai ak ande chebiret orit ko as previously as ko kaacheng kot yuto kaamache apangan kii anyuto on acheng kot ibanyoru kusubit nekimite ole kile around Kibumweria nin kikure ole kile ne yoto kimi ole kimi yundo kole kekure ne tot tuition nekikile kimi kainet nekikimwoe karibu junction ibanyoru ibu achengate kot akoi tun anyoru kusubit age nekike Kenya Power kolecho atinye rumit indoi kot kole sikondoi neu servants quarters rumit ne kitikin nematindoi ki uni bo to yani uni rumit ni ko kibo totab koi yekai nekiyotyin sang amatuyo akot ndoi corridor kwen rue karik sang yu komi corridor kwen between konyo ak konyo kolecho akonin koi atyo kolecho asi kakas ngalecho akemwa cho amache ilipan 800 inclusive of electricity amu kisile mi oinet kimiawel yo kole kityo sakonin beek cheingete cheiye kole nyone kityo nyei beek cheiye lakini ko beek chun iwe oino alechi tik kole tos imuch alechi amuchi sasa atebi as ing yot aibu tuguk achuk betut nekanyone kwatau as kokekoshin tomo alipan matalipan kusubit noto anyo as saa 8 amu ki saa 8 bet kabisa kole anyo nyawe nyibachule ko yundo ibaingen kot kanyone koimen Kiibu boskilit king'ung anan kemete kemete boskilit? boskilit yamonga kemete amatan akot ale kiwon akot akoi kongeteke yoto so amete boskilit akabunu keldo amu kiam kebunu keldo kongeteke Chemalal akoi Mailini kicham keibe chego awek let kidogo yuto Mailini ak Chemalal ko karibu 3.5 kilometers ko kicham keitu ak chepkoskei my sister nyikeloboti chego koskoling yun kwakitu sukul sakumi nyikerwae chego amu kiam keipchini orchaik chego ipcheoldoi chego atyo kiweku ko ngap koker chego komi saoset nekiam komi yo ko ngap koker chego akot beek bitonin mi saoset nepchee olin nyonet ak kimasta nin kewe Mailini ako mi sosio nin nepchee olin nyonet ak kimasta nekewe Kipkenyo so komi saoset ne kingoroboni ko overflood amu kimikomi tarajet kitom kechop tarajet kinyekechobe tarajet yundo ko kicham kokakokercho beek bitonin koit ang'etin kerutosi ko nekimi bitono ko kapkokake koko nenyonet ko ng'yo kabisa ne jirani mzuri kerutosi lakini mane ale kikiam konoito ano sigik chechok kole kakiruye bitonin ako kimi salama amu kimikomi simet kimikomi any other form of communication kikirutosi bila stress koba beek mutai kebwa nyikiungei kebe sukul koike notok so anam kine oranotok kamwaite anam oranotok awe akoi Mailini balany karit akawe balany karit akoi Kimumu aingen kot kanyu ngoityi as kokos kole nyabaite kot ko kito nemi kot ko tuguk chekaibwoti kot kaingen ko tuguk chemi kot yani kot uu kong'ung chito ko tuguk choto chekaibu kityo amu kaibu kityo ngoroik chuk chekande paper bag akande chebiret orit ak tuguk ai chekakono mama ibawe ibarat kityo amu kikaro kisoib katen from home ko amu kikaro tirishet amondo katen ibarat noto kityo kole akamete nekibo kurget amu kindoi small class kora amete not arat ni akatou ang'etin akatebi ing yoto kole ibasil beek ibaungei sang olin akanyo as konda komae kimen komae koskoleng komaru kemboi aru koech karon komang'et komachopkei komanyo town kotokomi as transport anyo alany karit anyo town ale as ngonekit ane as kaalen kanyo konekitit sikonekitit ng'alekab college korok katou sukul akonekitit kora eng boisionik amu mami acheng'e kabisa tamanyoru ki neoe sikobit asastainengei eng town so kondatamite kwenuno akine tatyeme awendi sukul kole kokoromit as mami ki nekeame maam ki amut koskoling maam ki karon maam ki akawendi sukul so kokoromit ametoi sukul barak ametoi sukul makotole kiamete akot yani kiamete buch notabwat ale kiamete ale kai king'ol kimitu aundo kiamete kabisa buch matipatestai eng yundo akanyo as nyatou ale ngang'etin ngaro tugun chekaai so balozi that time komami ki nemaai eng town kiayai tugun chechang
Tukun chekororonen kiayai tukun aaldoi ne atoreti chi alchini kabot kioldo nyanyek ngolo ba nama konyalde eng yo tukun ki age tugul nemi taonit no aalen gai sikong'et amu kakoromit lakini kot amait akot yoto kaome kobit amu atoit taon amait akot yoto yo katau akot ane tukun che tos alde anan tos atuye 1 2 3 kokoromit banda abune keldo kong'etegei taon akoi yundo karibu junction kabisa lo kabisa so kotingen balozi ole kibune kotingen ole mi KVDA balozi akingen Eldowas akingen airstrip ko kiabune batai kiabune KVDA nyabo mi KVDA komiten nebo ornyo komi netupcho ak baba nemine nekecham koyai a photoshop ingin Asis kimi kwada ko kicham kikure Peter ko kicham awendi ibanyoru yundo lakini malechini ameche kolya ale torto siling 5 anan ko siling 10 kemi yoto kole pat ko kikona kabisa baba in rabinik choto kokono siling 5 anan ko siling chekamuch kene ako kichoto sine amu kiasome kito ne manage ko lakini so ko nganyoru siling 10 amu kimatotinye completely ko nganyoru siling 10 anam awe atoste atokchigei amanda ekutu awe kap DC kondabitar kap DC kityo kurgetab kap DC komi chepturkania nekiam kotebe put mpesa yakikakitibes choto kitu komi put mpesa put not mpesa put calling puts kiba simoshek komi chepturkania nekiam kobele maize pops kiam kobele bandek roasted maize kokono ibal bandiat nebo siling 5 atyo awe kondabami yo kema siwe Eldowas siwe yo menye Turkanek silany Eldowas silany iwe airstrip barak komi age yoto nikeldo miwek aal eng yoto aali ae customers nebo bichu akoi tun uni konai anan kinai anan king'ongchine kotilwone koy ma kotilwone bo siling 5 ibaale bandiat kolwone koy kidogo ma amu bandiat ab siling 5 tataim ko kimengechen bandiat amakat ai komi yo kole moita otwe tilwa komie chepyosani ako tilwone imba miwat komie so ko amu kalalang bandiat ataune yuto ngaal bandiat eng kap DC kurget am bandiat komuto bandiat ndabami airstrip barak in yun balozi kotingen airstrip lemi amu abune airstrip batai ole kewet olin ole mi chepolosinik ran emi koretab forest ak prisons awe nyabami yundo kasi kobek bandiat atau miwat kwa miwat nyami kwinun ako bekeni neni awe nyabaite gaa ibae beek aungei aru karon anyo lakini karon anyun ko kikararan karon kebwone amu yu amenye ko biich ae kasi working class kole komeche kondo karit kole so isio kito nekemwoe karon isio achobegei akayat kurget achobegei ndakachobgei ayat kurget kityo ade diagonal ar naakere kityo sa ko ndap kong'et ndabakas chi kenam karit ko aker kot masome chi lift unaenda alechi unaenda panda gari so kunoto balozi nemasom chi lift lakini kikilecho panda so kokelwo kawendi taon abune karit amustoi ku bichu akamustoi samile mi kini boy lakini simang'et tugul ale ngamustoi nye baite yani ibote biik nyo koos kole ngonyo kiai kunot for very long time so mangen ale meche itebene balozi lekishebene amu that is now the interesting part of it. No, because kakemwa eng yo ile kinyo kityo ak tuguk somok somat aketeb akot yotok akotokeni kora eng yo abwoti ale kanekis akoteb engineer kikeni kele ing baning'ung ni kakoinyoru ata ngin kamakutit kang'ung'et ako kongoi amu kemwa ile kitoretin mheshimiwa bornyo Tiliana so chi nongen mheshimiwa ino ko kameche kityo ale kikoinyoru ata ak yu assistant nekelen kimetochi kwo sukul sikobit itebi kikoyotar tuwai kakase kele kicham oibe chego tuwai so kikeni kekas kele kikoinyoru ata eng yu siyoe ng'alechu tugul chu kenyoru C- konyoru C+. Okay ara nga mawabuch inye mawabuch amu kinyeoschi akitebi eng sukul mai so atinye kanet ale yu assistant ngot kosubech eng yu konai kole kakiyoschi inendet abwote ale ingen kito nemengen as kityo ako this is interesting as well kito nemengen kora chebotok ko mara mengen kole keru ng'ony eng taon
uye mengen biik chechang. Taji Yeah, so is now the kamusa tebenen ale kinyorchi ano kitandet eng roomit kai. I did not hear about that. a very good question. Not only kitandet, manyoru maturesit, manyoru kito nekitujegei barak. Kianyoru chebiret, ko maturesit nekeibe. That is the interesting part of it. Wow. Lakini kikona kiatika korongetit ing tayo kokona korongetit. Korongetit nyune tayo kapsa taon ko kikona kiatika nebo yoto nebo koto no. Tebi kunoto kotyo. Ko ngaitu taon ko mauchi tugul lakini that was how it was. So after Congo chairman abwati ale kakokas everybody kole sometimes komuch itaune ngony ako chang experiences kakile it builds character. Kale chairman kiyae boisionik tugul abwati ale kiyai hawking, ialde nyanyek, iyai ak tuguk alak. Kameche kityongon chairman eng si mentionen kityongon in passing, and here's the reason why I'm asking. So konyor biik some ideas kole nee netos ai ako ker chito kole makisase any opportunity angon nganda mingin because it could be a stepping stone to the next to your next level. Atche chairman ko simwawe chile nguno kakenyorchin Perth South Australia. How did that even happen? Ko kemwawe chile ketaune maisha town metindoi brangetit iyae hawking ialde nyanyek atyo nguno emi Australia. How did that happen? That seems almost like a miracle. Karibu. Asante sana. So You're in mute. Go get me. Kongoi engineer kangomwa kole awendi karon maimwochi biik your landlord ilechi meoe kasi amu ingete karon kole ate unaenda ilechi weyo ka metinye kasi. So ukele kiwendi town na metinye kasi. So engineer kangomwa kole kamakotinye so ketoundo ano ingele kamatitinye kasi kamach kobek rabinik. How did you start all this kotinye itou tukyo yecho, and where did you get capital? Kingeti balozi kito nekiyoe nguno ko kiyoe tatai mot ko anyo taon kidogo ko tai ukulima kidogo ukulima pande kole ukulima sine chabo eka moja eka mbili kikese 10 ak kole ko koik chot chikoe leo mi konyi koik kenyit tuguk choe choto yo kachumde ka ko chot choe yani amwaweni kanyo taon ko aweni ngawe ken ko chot chebo kirkiri lakini kangami taon atebi korok bila anything for a very long time. Agege chu ngalechu mengechen chu kilyon oito atoreti chi olyon makomi sukul makolyon awoi tun angetin atau anyoru aelewan taon katoit taon minyu atau aelewan at least aelewan mechanism komi chorwa nenyu ake nekimwal mukyong kole ketau as kinetkei ketau keligei ne ketau kengalal kole ketau kole awoi tun ataune kito nguno ne substantial ne tos mwake ko yetau ngalekab kartasok kikeldo in examination papers that time ibe primary school academies cho ko katukoit academies ko kele kichame kwale in examination papers cho chabo in rehearsal nene so angete iba brokening in chito noldo makane 1 2 3 aibe iba ngetin iba koite kelipan nyonyo lakini kidogo kirabinchi kisau lakini the interesting part ing yoto kukitunoe in kot kokona boyo nenyu ake in motorbike mountain bike kiale na abwat ale arato tiboibe rachaman ale kaikai ngoib in mountain bike sikotoreto transport komuch abo olimbo kon mi sukul nikam komite iwendi ndalat kole komi nekilil something academy ne ko kiam awendi tartaran awendi to schools awendi to small St. Luke ne ibojenge in papers choto tuna itana school ne mamaja abwa kainet so iba bakan post kile nyu kole agawe ko ibanyoru headmaster kole headmaster ngalechu kenyone koba chicho mandoi no komanda chito ne wendi kari komanda kole akwa kole kokochi chicho anyu as pole abwata no sale okay atakuna ka chichi ndaka ngetin ndaka tom koit chichi abwatu ko wit kasit ne so tukun chemami kabisa koik anyoru sine mianane choto chobo in amu kito neki substantial neki amache for that time amache kityo in
amache kityo in sustainability kityo nebo kityo awo kityo aru akanyo tunas komakorucho bek ibaalde nyotoretege as aal kitandet akal maturesit akal brangetit akotoige maisha as nekamach koek apeta kidogo nemakouni konye otherwise ko yeru ng'uny for a few months anget ale mi biik cheingen kidogo chemi klikit nyu cheingen kidogo lakini biik chechang kokere kokiru maturesit kong'ete kaitet town lakini mongen kiyoto kiarue chebiret keiben gaa so that is how it was. Kongoi. So kongoi kakoteb engineer nyo kole kakinyorchin inyendet Australia nguno. So ing ng'alechu tugul harakati chukuk chukeyai chu ko kikoinae ne akobo Australia ako kiitito ano lo ako kiwendi ne ak iyoe ne eng Australia nguno. Amakit Australia ngebe gaa anaigei ak biik chekile ECK that time mongen ale kianaita ano no kanai kimi boyot nekikile Ngetich nekiyam ko mi orit yundo kongeno kolecho ng'we arap Kapken sawa awe asoiku chi nebo mukono mawe kasi awe sikiyokto kole kolyane ko chi nekaishap komine makiyokte kele kongen kasi chiche so komut akine ipko boyot ka ibotebi as office nebo ECK nekibo Kifuitu nyobo town yo kotepche son kanyor nabas awendi yundok but kap komanyoru ki kap mami ki nekanyoru kabisa koto keldo kora lakini mamwochini okot bichu kimi tugul alechini abune keldo awendi gaa amu at least kikolen ka employee nebo strategy namwoe sirutik nolen akot kometinye ki iun toket akil akirori kou chitugul so kikatyem atebi kunoto so out of that now amuch akere ale mami ole awendi kot komate somanet alen spoten ole tos ataune kouit komi college nekikiyam kekure Excel nekiyam komi Kaplim House yo college kokiyam ko offerni management courses tugul kole for 1 year akekure diploma ale ingawa awe kininen komanyo akot metu ale nguo in katkalia kimaconsider akot ale aende ibatar diploma tundabatar diploma kai nyole naro ko private in diploma matindo in mamis anywhere mami chi neiyonis koro alechigei in okay sawa mami ng'ala ingen kim ibai project management diploma ole kotou wasasomane nguno nikoek serious ibai diploma for 2 years noliponchini gaa Ngetich nekatai nekeyai ko kiwo hasara notok ingelis kang ta olin ko kaketyem accounting kumata kosulda no imetoe parak notok yeyai nebo oeng komyenya itar ile uni maingia nitok inye as nebo man as ne sabe nekile Kim ko kitokomi top Kim ing yo Kenya Institute of Management ibai project management ibatar kokotou wasa kakomach as atebi nguno ibotore nguno komo ami karibu 2007 and 6 ko kanyoru at least kamache out of network nikabanyoru ing ECK komaya kakobarait kole akomach anyor biik ake 1 2 3 chebo taon no Daniel ameche libanun ng'o nguno ng'o ne libanun in college ni ako in ECK nekemwa ne kone notok kibagenge ne lionito ECK ko elections commission of Kenya nikibo Kifuitu ECK so ko ingele kotindo office tindo station office nemi boyot kamwaun orit yot kole ya mache ko election ko nguno katuyo referendum obwoti referendum 2005 kaso busy office during my time kwa mu kimi kechopchingei in 2005 ako mi kora kechopchingei 2007 uchaguzi so ko busy this office ko ngoek busy komaya amu komi bichu chemokeni chu kole komache biik kamukono imelen kele employees chebo anywhere lakini amu anyway kinyai kasi baadaye after kukanyor qualification ai kasi lakini before that kokachobe my connection tukun chu kasi ya mkono iba tebi nyot kole aliponchini ka school fees amune kia focus yakere ale mami kiy no ento na moitaweke chemala ko mi kiy nekikoshin ane kabisa kialechigei mawekisi chemalal ibotepche atau maisha alechigei kotkobo kechoek kotaunin alechi angetun taunin atebi akokochigei ta kole ane maisha nenyu kobekchindo ako mawe atar Kim
Aga ingen mo university diploma. Kora amu kale na degree ko ikali aw it ali kasoma. Iba business administration. Tata mo wala bunji ni for another 2 years. Because Yes, ako sin yes, that's that. ya kidogo nyoto ke kabin ngala jigi mio kesira in kere anyoru jig nyo kosira kasi kinene kosira kasi kondak kasi kere bang obo idas qualification jo ko anyoru angetin Kenyoru kasi no bane. kya kimi bengi sene yo ke to customer Oh, kya okay. mi let mi ke to sene nyo ya ito lo imi tela imi ke to bengi ku bengi ini tin ke to ye kila gitu ye marketing ye ne iba kasi kinene konyo iba kasi kenge ibo to ko sa kasi kunda bo intro le na to kasi ko mai ko ma jas ko wala kas maisha kidogo ma ko is maka ko jige ngala at least ko nyuru winka we nyota kidogo we kasi kiti kino virole pa mana yeng degree kanga itebengi ibo ya takas mitaroli yaban ngumi opportunity semon le ngu ko maya ngu ndo to indi ko nyuru degree mutai kunga wege koi kono ai ku manager na ai kune ana operations ko motivate na giyoto ai enroll na program le katon ai degree ako nigiju tiaw 2014 atar bachelors but in between my so manetas ko gis ngale kijang sabenu ko gis ngale kijang sabenu negi info for amu wakati nikiamua kunigilda awendi kongetege very important kama nota kamu mara is important to me as well kinga motive andi ata awendi abune uni kochanga lechi ngala Mungu ngala kabisa honestly mama jaywe jamuoje Mungu ngale kita mi ngale chi yai makano Jehova kabisa akoira yani awoginyo kwa Jehova kuno to mission ma tukol so ngamiga asi balozi kaga mo de very important part ngomiga yuto imi toroti high school ko motivate no big chige gura ot ambassador Peter Ron tata en kota ngi kwaneta ko tesabe akwaneta kulo tata mas ngaga ka uti very important you are part of the people chigi mekana kabisa angetin aja mako somanet to kamu yami high school tata au achukata on gogi tuka tata wani ne amiga kasi kwaneta ko tesabe I was so passionate about it ibana characters tul diam gumite inyo ta otara sanga kun ngo ko kemos pe ta kun ngo ti jo tul diam ngololo ibana kapsa ibana pitaruno kapsa what you are doing kapsa tata ma sali tata ya 2000 so I was motivated agasom Jehova aleji tore to ibuta America kot ko mi gini ke so Mungu kapsa ko mini kapsa ko leji Mungu amaja wa America that was awginyo wal Jehova ngore ne iterit kwa mtu Australia kesom kapsa ko kesom because of your motivation magama amaja utiamu ange tole ngololi raguni kwa a living example la nawale ngako ngalala ko chitang tayo ko mabendi bu ngalejo mi jito ne sabeng mali mi jito ne ko motivated na yo ko ngaleja ke ngalala tuku ja mo ngololi ko tapka kemo ko yo topic serious topic siam ko je na je mo ja moli tagite bi ku boy sheju yamo tamona ni ona tagite bi ko tun ko to tingala ji ngololi bi ko ni challenge bi so ambassador ro na ma ja mo un trani aleji tipo te pi tipo ci yoteja motivation na nyoneti ko gibun serious motivation ko gibun ngala lengo so kono tak so ko ginga ngetin aga wegelet kicho ko ginga aga itano kanene ga explain ni tayu kameje ingelete tot kata medatep koiwe ni angita ne koiwe university koinyoru kasi nebo benki amejateben ngete jale te imenye koi kangung anan koinakte to te imenye kot kangung anan koinakte nyu amenye ko kemenye ko tunishe kemenye ko tuni kemenye ko in kemenye awe kete jage sorry kemenye the same compound awo tunishe kemenye ko tun kete ko take ketekchin awo as very small in seven quarters ko ketekchin keateka ko nget keateka kole jo ngeti jamu ko itebe mini yase ako ko yetu ako ma ko iya ngetin kibo yo ne kiba kanisa kole lemin kole jo yi ngaleje mo gorja kumita uni sile bani ko to mi ne wala mami ki meta wo ko so kemen ne the same compound nguno ya graduate ngicho from
and empty all to a room nikitindoi toilet. That's it. Yeah, so ketebe yoto ko yani ketebe yoto ko tunishane mami mastagi ketebe. So kongoi Ngetich ameche kebe fast forward amu simakitebi akoi mwoiwech anyun ng'alechu tugul chu harakati chu kakwak chu kaiwochin kwanetab kotisap kaiyai chu tugul chu kobun ano Australia amu kakinyorchin Australia kobun ano Australia nyu anan kinae ne teimi benki koi graduate anan abwoti ale kitar graduation eng yo kaitar university kobun ano in America kilene kimeche America kaimwoiwech ile ki America ko ing'ololjini Mungu itokostoi eng tilwanabo in nekabo kichinjoni abwoti ale kichinjoni yoto Yoto so koi ng'ololji Mungu neng'ung imeche America kolya sikoek Australia anan kiitet ano Australia. Kingotoi mi kwenu nayat kampunit maybe stamonot baadaye sine ai mung'aret ole kinyokochaktae no ai mung'aret atou ai mung'ara awe kotai kotai program nekibo vijana nekibo CDF nekibo Eldoret North for a while atyo atunishe in 2013 ko ndo atunishe so mung'aret nekeyai ko nebo ne construction keristan kampunit ane keristan 2009 kampunit nyu netai keristan 3 company so far 3 keristan netai 2009 ko ndo boristan kampunit kai ka register ko kitom ko competitive ko kimi ngale kekure in kikatokomong amu ki 2010 kosirta katiba akobite 30% threshold chabo in youth ak people with disability kutoyas maisha nyot kole atau at least yana kai 1 2 3 anyor rabia kidogo atoretege so 2013 atunishe no mameche kotomo itunishe kampunit nebo ne noe nekeregister ne kiteksoti construction company neiteche korik anan niteche ne tata imbiamot some ortinwek chobo mengechen chobo county council chobo kitom koitin kotelel missing in county ki councils ak municipality kera kekonu chobo mengechen chobo 500 chobo ne tugun chekilen kaken oret cho akotinye ki nekikure Chontimo Enterprises nga kautie keristan ki nekile Chontimo Enterprises Chontimo my brother nemining kekure Jonathan ake kekure Timothy so ko kingabwoti kembolik amache enterprises nekabosoplone tugul atuye kainaik ako kiameche achopchi amu kiapassionate akobo kijanaek choto kolik kotoreti kijanaek register kele Chontimo Enterprises nyoboisiote Chontimo asoploni tugul kemoche stationery eng yo tugun chemengechen asoplonote koyo construction no aka kaamache kaongen as mung'aret ibomi 2010 yu kaamache elewan kimotinye capital base but kaelewan mung'aret kabisa katebi ako kanyoru serious click of leaders kanyoru biik kakekoshin ak biik kaanai ole kisomtoten kaanai procurement kaanai process so ai mung'arani akoi atunishei kakemwa eng yo ile kinyoru 500 yani 500 shillings anan 500,000 in amu kemwa ile in ortinwek cho mengechen chebo 500 shillings anan 500,000 ki municipal data emi ko kitindoi tugun chekiam kokoito kikilinen ine 600 1800 tugun chekimengechen amu tenda kain council ko milionishek above 1 million at least nemining akot so kongoi Daniel ingele kangimwa ingele somwoe kunoto kameche clarity eng yoto amu kicham isome siling 5 asikobit iteka olin chebo miwat ak bandiat lakini kaitokosu ak nekainyo kainai procurement ipkekonin kairegistan kampunishek uni kakoi koeng kampunit nebo supplies ak nebo construction so kaisir biik eng kampunit neng'ung anan tomo acha masir chi kangete ya itinye ingele kampunitab construction in balozi kotitokosu koma lazima ya kenyoru kazi kekonin biik chu inai ile makat keyai ne ibimutu expertise chotok nyikwai kazi ilipan koboro ng'alechoto kelipanin omete eng mutai kenyoru ake ibimutu kora that is how to grow now when you are beginning such businesses that is how it is amutu chito kityo engineer amutu chito nekamakat expertise nekamakat at that time nyikwaiwa kasit notok akalipan cut nenyi akobekyo business so that is how it works amu kakemwa ile ichobe ortinwek so akwong ale chiche kaita nekami boisionik chu mengechen kochobe oret choptoi ano oret chito neunye lakini kongoi amu ichenge experts ing ng'alekab korik kairegistan korik so iteche kot ibitar nguno anan iemployeni biik
kinyo graduate ni ngalekab korik ko kinyo graduate ni baadaye ko kangetin ko nam line out kampunit bo tawo teksote komnye out taon no kera nene ka is level nyo graduate na sin anyo korik amu korik ko technical kasi no ko ya ja sign ke incorporated ke a friend of mine who is an architect another building and construction friend of ours kumi jine well dangyo akane akwirta inyo ke lenge form a strong team nebo serious professionals so kobit korong netai kenyoru confidence ing biik ak nebo oeng so kobit ke deliver kebwas ke form as company ni albani ak incorporate bichu ko ingen in kibawale kitagure kin company noto no ibawale ko in ka ito Australia nyawal kainet incorporate in amu albani ko kainet ab Australia kuma aim alenga ngetin alenga ngaboisie kainet neelewani biik aboli for easy marketing amu biik chote kini wari ko biik kemi Australia in most cases ko Daniel so kait kotite korik so iteje korik nguno keng'ololi ite korik ra so ako Albanini ko kampunit nekitou netoteje korik iteje kot nebo koroba nebo ne ki age tugul atekun kot 20 million 30 million kot neimache iteje ketekun mami ng'ala okay so kongoi so tageni ameche anai nguno auyo kait Australia kaitou iteje korik kaitech korik chebo 20 million kaitech korik chebo chu aja tomo yani ngale kainyoru kasit nebo construction kobun Australia ak America ole kemeche kanyo university ole kanyo kimitu koleta kabisa sanyo na Australia kotoy atau akimitu atamuch atekso ndabaitos ole nyamuch atek fully akebit keyai kukas che dari kotomi olini ko kasisiek sine tenders kunoto no chemelen kiyachen ako kimokomi barak mising ako kimokoyachen mising so atunishe akang'etin ko keliponjinigei school fees amu tos licho kibendi rabinik amu kesomoni parallel ko kiamaliponjinigei school fees alipani rabinik cho profit chanyoru ing yoto so ndabanyoin katunishe ko 2017 August 2017 arawa angwan awe Bomainyo ko kimi bichi kikabaro tugul mung'aroshek kole kibote biik nyoto all along in 2 years before that kwachang'a biik choronok chuk chebone Australia chemaram kwa part of it kap kelen komi Harambee kiyoiwo Harambee eng yobo wakon kiyoe Harambee eng yobo sirikwo ko ngap kwa chief guest ko ngap kwa ne mara mingi awendi ketoretigei kobwone biik akatebegei ale ngune bani ane asi ko kasas kikosis ng'oliot kibo America kingwa komach kowalak maisha kosis ng'oliotab America komakomi metinyu kabisa kwawek post atebegei ale kalya bichu sikomach koba bitoni akot mi chorwa nenyone nemi yuto ko alini kalya sing'et iwe kogen ine abatogen ine 2017 ang'et kwai ng'alal ak a few friends of ours kekombianinos akot tun nebo ait kaa kityo kemboi kobolechi maiwai biik ngeng'et mama amache keba Australia kolecho kityo ngoni kwondonyu kebwane alechin kebe amu ng'oni kikole beku ng'alek ing kolecho soso kokona green light kolecho testai a process and visa in 3 months kemi Australia so koike noto kotomo keit yotok Daniel so kabun ano kanekit tebutiet age necham ketebe ko kakiteb katatebe ale yobuk kaimwa kityo keweke ano keweke Kamakut anan Eldoret ole kotuye ak chiching'ung nekisinye iwe koe so kiotuye ano kiotuye Kamakut anan kotuye Eldoret ni kikituye town most importantly kiyan en yumut kot ingele kameche ateb ale inye koteimenye rumit kai nekabo nekatomo ial kitandet so ingele yemut chito akilechi kwangu yu kowekse chito makonyone kiakobit kitandet ing yotok kiakobit kongoi so anyway kotuye town ini ako as kora ako ngamwaun as kora ngamwaun kora balozi kataun ale kiakristiani so komi kora the kind of approach nenyune kokiterit amu kora komi tuguk chematai
ki atebi ing oret nekiterit kora amu kiafocus ing my life ako kimangetin. So akot nguno kona chito kole atinye kitandet anan matinye ko ui amu maaksesoni chi olot. Kibekyin hoteli ng'alek. Kiotuye kanisa ne, kiotuye kanisa. Ng'angal cheu chotas. Okay. So anyway, kakoingian eng yotok kotuye Eldoret nyobe koe botar tukyoto tugul eng olimbo gaa konye imwochi ilechi Australia. So i-processan ng'alekab Australia amu kele kicham koitot, kekurin koitot kotile iyoe kutot akoi auyo. Inyeikuitoi kobwa neng'ung'et. So kaitu anan kindoite Australia anan kiobe tugul anan kindoite inyendet sikobwone. Kikibwa tuwai kikiprocessan visa nenyo for 3 the process took us 3 months amu kitou arap ang'wan anyoru division 4-5 tisab komong visa akebwa kityo akelany ndegeit kityo kebwa. So iwendi Australia kone kewe ko sukul kewe ko amu chambik Ngetich che isubech eng yu akokose takibwa Australia mi alake che ngap kobirwo kolecho une America otachech engin chu. So ameche kora ing'ololchi bichotok cho kose takimanda. So akoi inye ko kemi America, so kabet America kakobit Australia ako maybe konyamnyum olotok. Imwochini ne biik cheu inye chemite olimbo resop olin chekose takimanda sang. Ne nemakat kwai bichotok? Kito namwoe kongoi balozi, kito namwochini biik chok chemite gaa ko mamarit dunia para. Amache ityem kityo chito iegu proactive, ityem iyai ki ne tos toretin iyaptegei. Ko ng'alekab banda ngotaune America. Kocham amwochini biik alechini mi ki nekekure green card. Nemanideni kityo nowadays komache passport. Iapply kityo akikany. Mara kokonin Jehova bandang'ung nebo America kobun lainda. Atinye choronok chakochang'a chikibwa America out of that kind of banda. Atyo as komi bandas nekokotoi as nekebwone Australia, kibendi Canada, kibendi Finland, kibendi Poland. Ko emotunwek chekibendi kesomani ako banda nekararan. Especially amwoe sine ngamwaun behalf of Australia, emet nekiotebi ako nekanai ko kararan emoni. Kararan emoni eng chito neikiligei. Kararan emoni ako korom. Konyorun chito nematomo kobesho metit ako tomo inai ile imache ne komuch nyokowesanin. Lakini koai iegu soba ko kararan emoni amu nyokochoktoe sobeng'ung amu nyenyoru kasi, inyone kora kebunu somanet. Kamache amwa ale imache inyo Australia, the easiest way ko inyo nyaisoman. Ko sisoman ing Australia komache ilipan school fees chebo first semester. Ako first semester school fees kocham akere kabaoe kityo roughly. Sinyo nyai bachelor's degree anan ko master's degree ing yu komache itinye at least 1.5,000 ak itinye chi nausenin 1.5 ko rabinik cho tugul koitun Australia. Ko from there nyoimuch ilipanchigei school fees ak imuch itestai. So kitinye 1.5,000 imuch ing'ololwech director 1.5 million anan 1.5? 1.5 million. Okay, Actually, that applies to masters. It also applies to degree. Kimato kokoito diploma, maana wale koko introduce no osea. Kokoek kikoito diploma, komaya diploma, kotos inyo 1 million yo. Amu kai rabinik ab ndegeit, insurance, kai ng'alek choto tugul cho. Konyone 1.5, around 1.5 fika 1.6 rabinik chikitun Australia. Ko ngiitu Australia, komae uitoi taboti ile alipanen school fees. Omene, mami ng'ala. Amu netai komi biik chok chebo kalenjin kikeit tukuroni ako kitayari ketachak, kitayari kora kiborwo oret, kitayari kerekomendanak, kitayari kesomwo kasi. Ko so kikoiyai Harambee inye amu biik oeng ngelesin ngemwa ile 1.5 ak inye ko kiwo biik oeng kinyo kwondong'ung. So kiyai Harambee eng olimbo gaa anan kilya amu kicham iyochini biik? Chechuket kosaidia kiwo ki 2 something. Mangen ale kiata kisire kine karibu 2.5 amu kibwone wiki oeng. Maang'et ma Harambee, nashukuru Mungu, ma Harambee balozi. Kiakonam kasit eng inye. Ma Harambee, tunashukuru Mungu. Kongoi. So kamaya kasit no kiyoe eng Eldoret. So koiwe anyun koiwe kait Australia. Teyo soling nekait anan kibitou. How did you start in Australia? Kibiwe sukul
anan kiyai asolin kokeny anan kibiyai ne ngolotok ako iyoe ne nguno amu ameche sikeit in kakekurenin chairman eng yu kobun ano in ng'olyondoni meche simwoiwech ile kasini iyoe ne nguno ako inye kiiwe sukul kiwendi kone ako teitesetai ak somanet anan akimwoiwech akobo in KADI Sacco ini kobun ano Sacco eng katikati eng yu anan benkit kinye. Aya, asante. Samwa ole kabun KADI kingebwoni ko kwondonyu nekinyokosoma. Kikibwoni 4.5 years ago. Nyokosoma kwondonyu kot ko rani kotokosomani kotai masters ing nursing. So koek engagement noto atamani kotar amu amache ayai masters in project management. Amache kianaite ngalekab community ko atyeme ta empower in that line. So ngalek choto chekimi Australia, so tomo asoman mwenyewe. Possibly I'm starting at the beginning of next year. Lakini somani kwondonyu au indokol kosomani kwondonyu so taji soti saben. Ole kanyonu KADI Sacco ko kabun background nenyu. Ndekere nguno Koi Daniel kotomo it KADI Sacco amu kiwendi ko somanet making'et kisumbuanin eng emonoto bo Australia amu kenyewe biyai ne amu kimwochini bichu abwoti ale kingiwendi iwendi ko somanet kabiyai ne eng yundok ako mawek bichu kolejin ara ngomaiwe sukul anan lyon anan kibileite ngwo chepyoset korok. Kongoi ambassador. Australia ambassador. Nginyo kurani balozi. Akinyo kwondong'ung omi visa agenge. Okay. So ngot ko your partner, ngot ko your wife or your husband komite kokobwat tuwai kowaek ko condition chebo somanet ko chi ka mwanafunzi. Ko chito nin kamui mwanafunzi ko free bird. Yoe kile kemach yai. Oh, okay. Legally, that is what it is. So melen kele requirement kosoman biik oengu, somani chito agenge nekikaplan kosoman. Kotun makosomani notok ako tomo konyor permanent residence komuch kosomanin. So mamite kabisa pressure ko oek. Ako no some biik nowadays ole kong'ololji biik ra ole matobwa matinyo ko inyegei. Kem kot komukoksei kotomo inam soko kobati bai lakini ndemokose kotwa kilio obwat twa sikong'et sikochakta amu kotitu koroni koibe muda sipiken. Nguno kotache ngingeti biik nyu tare karibu 2 years kabisa nemamite line amu kakituombia konamin culture shock konamin potun iname line inyekiyai soen maisha ne mara konyororo kidogo ko emetab chumbek koloboti akochoktoi akochang ala akochang dynamics kora chebo sobet at that time. So ko kinyokwo sukul kwondonyu ang'et aeku free kobit asupporten asa asolen ko apart ko kiamuch ayai kasisiekab koroni anan baro ole imuch ayai kasi age tugul imuch ayai supermarket imuch ayai nyotoune chotok aking'et akatou was a rebrand company kot komi kii nekinyai nguno 2 years into my coming to Australia for rebranding nebo company nanyuno awe Albany kimi ole kekure Albany ing Australia ni ko kitun awe kobit asate relocation kinyoru my wife kasi kele ngebe Albany ole kimi Albany notok ipkecham kainani kile Albany city ne kararan ne mining ako kararan nebo kwong'ut ako tindoi oret kong'etegei yu akoi olindo nekikure Albany highway ak yu kewendi Albany kelechigei ko kararan kainani kerebranden kampunit betunoto kemite olin ak ketou as keng'et ketestai ak kingetebi after 2 years kimeche kingebwa the first year ko makiyai kiy kabisa kimakimuche ot isom tenda amu kiyo a lot of disorientation kimakomitei tatkai tomo anam title koli kitomo anyoru my clear whereabouts in Australia koyach korok suspend some issues lakini ki baadaye after 2 years kwanai 1 2 3 kotestai kampunit kolini ak a incorporate as bichu koit asalechi bichu choni amu mitei bitoni ak amache keyai kasi tugul keng'alal aimutu biik as ikochindosi kasi tugul ak arebranden kampunit ak atestai that is those are my private issues anyway. So amwa alei in Daniel company ni ketou ko neoe kasi eng olimbo Kenya anan Australia. Kenya nikinyet asinye kampunit nikinyet nikingeli. So ketestai kampunit king'ung nikibo Kenya. Awal kainet kityo. Okay, so iwal kainet so tesetai kampunit no ngot komeche chi kotech kot komuchi kobirun simet akwek tugul cheosubech ngot imeche itech kot chang biik chekikiyumisan Ngetich
atinye okot mwanafunzi nenyu nekitun kiberber kelechi uni kikibir pichas chebo olabuch akelechi kaketekun kot kebirchi pichainik tun kachunda mami kot. So imwochin ine biik cheu chotok kitinye kampunishek cheu cheu Cooperative che sponsor program ini che toretech asikobit simakiumisan biik. So koi agenge neteksei imwochin ine biik maybe komeche kotech anet akomi oli, maybe komeche kotech osea anan ko akot ane ak biik alak cheisubech eng yu, imwochin ine biik cheu chotok assurance ne neikonech sing yameche atech kot ane atech abirun akitoreto. Kongoi balozi. Ameche amwa kouni ng'alekab teksetab kot ngachangan iteche kot imite Australia koma ng'olyo ne nyumnyum. Korom, ng'olyo ne korom ako ui amu kianyoru ane direct experiences nisha chemwowo biik kolechino kwami yoe kuni kokekeyo system yani nebo gaa yani biik chi kolen kolya amu ng'alecha kemwa kabisa kikobun biik konyolilso biik. Akot kisamwan ane kabisa represent kampunini ko aker uaminifu neatinye ak the confidence kora neatinye kasinyu ak netinye biik chekikonai kasinyu akere ale bo iman alumdagei sikobit atoret biik sikobet ki middleman ini kang'em chito amu mi chito nguno nemi taban yo neikochi kityo chito koyok rabinik Australia anan ko America nyokonam rabinikab chito kotokameche kotech kotab 7 million komutai ngiite gaa kotindoi kotab 3 million. Ko tuguchoto kole kameche amwa kityo ale the moment kokeng'olol chito neu ane anan ko biik cheu acheket ko kemuch kimutin step by step ak kekonin overview nebo kasing'ung kenai kele imeche kot mansionate nebo for example 10 million keyoe kebrekenun down ibinai ile cost of materials neu chu chebo konyu ko 5 million kekonin ibicheng'ate mwenye ibinai ile kaka 5 million iman nyekelechin asi acheket as chuto chekiteksi chekitinye kasi wei koboroi keome siling chu fulani rabinik chokuk cho makitinye ngele ole bitune shidet ing tekset kwan professionalism ngete chito nekalen afundi nekafundi yongyo nyokoberberin kolechin atekun kot kemake neite nebo ni kakilechin 4 million ateche ane 2 million atyo nyokondoun tuguk cheduni abalechini biik for example aboisie mfano nebo tait mi taitab siling 80 palipit anan ko siling $40 shillings palipit nindei ko ako mi tait same tait netos iale 250 chandalia nebiole eng China ako nyindochi kot chito ako tugul koyoe the same function so ko itebege eng yoto kasile asi kot ko ingoro kot nekakinde palipit nebo siling 40 anan kot ni ko kot notikun ane as ko kot ne kimasini kot ne ngiite ka balozi ilechini asante akendoun tuguk kou kikikoshin from the former agreement. So kikinetkei ane eng sobet nyu kianetkei ane honesty kianetkei uaminifu ako kiam uaminifu kotko mi kene no kanyamwaran eng taitab chitugul ko kiam ane ki nekile uaminifu amu akot uaminifu kokonin Jehova kaberuret eng ortinwek tugul kokonin biik koamutun biik kole kobwa keunekuk amu uaminifu neng'ung'et. So kongoi nye Daniel. So inye nguno imuchi itekchi chi nemi Australia nemi America chu isubechu ngimeche itech kot ing'ololchi inendet chairman sikobit kotoretin eng olimbo gaa simakiumisanin imuchi icheng Cooperative imuchi icheng kibagengeishek che credible. So credible organization nekikotoi. So angeweke kitikin kaite olin kaite biyoe kasi somani chepyoset imi oli hustling iyai cheiyoe ing yu ako kongoi amu kaimwochi biik ilechi bo komonut obe ko oeng ako mapanishani biich Australia ko kongoi Australia amu kiboisie ng'omnon kitese ng'omnon ng'ulotyo sikobit ketestai. Ameche ateb eng yu ale imi Australia kobunon anyun KADI Sacco ini kotinyegei ak ne ketoundo ano KADI Sacco akwoe ne members chebo KADI Sacco komnyeno mi Australia anan myeno akwoe ne ae ne kibagenge ini ako kitoundo ano. Kongoi mising. Ole kitoundo KADI Sacco ko kitoi eng oret akure ane kitoi eng oret nekimach Jehova akot kabasis ale uni kimache kityo Jehova kounotok kebwa bitoni sikobit kwaak kotok boisiet nekararan neunotok. KADI Sacco is the first and the only Kenyan diaspora circle eng koronet Australia
mamito age uno ngwong na utinye no kure USA Diaspora Sacco komiten en bite UK unoto yani kila continent kotindo agenge kitinye Sacco karibu 19 chebo diaspora chebo dunia ko KADI ko the youngest ko kingaitu 20 kinyotebi kaitu 2017 August nyotebi 1 year kengetin keuchaguzi nekibo kitu kinaongen organization inu konda keuchaguzi kekwea kele chawin kewe yiku part of the leadership nebo this organization konda abamito orit yun atebege maswali ale kawe uongozi nebo biik Kalenjin inu ako konama nikianyoru ane kabisa ngalalet neter ale ngomakat kotege ne tos ai ne tos ketoret ak bichu kimi tugul kot keyai kot komutai akot kokakiyaptegei konyo ngoliotab Sacco ako konyo ngoliotab Sacco ko background nenyunet amu kaatebi kiyai organizations amu mami time ko chang tugun che kiyai alak chang beside bank ak ne ko chang kiyai Kenya no ingin ilreti no kokono angetin anyor that background about this in running of empowerment, financial empowerment of community. Kungakekwe anyor Steve in kanisa kesho betuni kisoiwet kengalal Steve chairman nebo president nebo kitu size current John Menu kengalal amwaji my vision aleji une kulejo Steve kulejo blessings kulejo kiabwat kiyoto au kiamach lakini kikabetwa ale kitaude au nganoiwet kulejo you have my blessings amu my president kulejo quiet kebas keintroduce ne ketau 2019 process nekiibech 1 year sikenyoru certification neki kotorti kityo katu amu kototinye kotabunu gaa ako kinganyone gaa komaya kokamachan 1 2 3 in Kenya kanai Nairobi kanai kila mahali tugun chekiyoe koibe 1 year keborchi kerejistani ko 2020 as kenyoru registration ak ketau ne as ola kerejistane kotab kitu kole kikerejistane kele kimeche ke-empower ge ing Australia ko ndaketa registration kele asamu business ingele mungaret ko makoi mungaret akile pakotanu lazima iyotyi biik tugul so kararan keker kityo uongozi kele kaman kimande kotebe taban yun sikotach chi tugul akoek independent amu Sacco ing requirement chechiket guidelines koma Diaspora Sacco komiyoni akot nebo kot agenge komache kole koum chi tugul ak mamache maantres so kenget kimande kwa taban yun ibamanajanas ak biik chu atinye biik 10 atinye supervisory team 3 ak atinye biik management 3 chekimanajani tugul in KADI so kotoige KADI kasitab KADI ko lengut ne keumge biik it is a model nebo empowerment nekatuiyo biik sikobit koum resources chekwaket in a pool ko kakochanga resources komuch keatakane investments serious investments nikotoi kityo Ngetich akinye ko balozi taban yo 10,000 ko ngeibu tuwai akoib osea akoib engineer nyo kotoi koibu 40,000 komuch kwal moita lakini kachechuket anegei ko kole artet so that is now the principle kele kiibu rabinik chok sikobit keyai boisionik ne ngalechu kemeche keyai ing KADI atestai balozi Woi kameche sateb ale members chekwoket komi Australia inegei anan imuche koingian engineer nemitei America anan okot boin imi Western Australia imuche koingian kora osea nemi South Australia ako ngot komi biik cheisubech olimbo Nairobi ko kyoyate kityo Australia anan bo Kenya kora so kangile registration 1 year ko members ata chetinye organization nengwong nguno so far testai kitinye members 210 as of today kitinye members 210 it is a Kenyan organization Kenyan registered organization Kenyan managed organization maguregei ak Australia in any way our financial institution nekiboisie koba Kenya so it is a Kenyan cooperative society that's why kekure Kenya Diaspora it is a Diaspora Sacco nebo Kenya ing kimaseb Australia so imuche koingian chito in Kenya kora ngot komeche chito neisubech ing Kenya
komuche koingian akine ngot komeche. Yes, imuch koingian chi tugul nebo eng dunia nebo tai koim Kenya komite a few things yenye kosubi viongozi kochikoni atyo keketan back to you, lakini ingioni chamtaat koingian chi tugul eng olda tugul ole mitei. Ko tos magat kone mi membership anan ikonu ne chi ngot komeche engineer koingian kobunu Kenya ako mi America anan komi chito nemi olimbo Kenya kokonu ne sikoingian koek member. Ngimache ingen kimache netai kimache ingen kadi kinetin korok kemwaun kele kadi ko ne ako ne nekeae ak ketokchinigei ne ako faida nenyi ko ne mara ko someone noto. Lakini ngawal direct swali neketebena si ingian sacco ininyo iregistanigei mwenyewe eng website nenyonet ko ai nakainyoru no chi neimache itaipan nguno ngitaipan KADI Sacco ino KADI Sacco komangu kityo KADI Sacco ko ngirekte tatirekte nguno in balozi aboryo igere yekale peer member irekte kitegen. Etai kairuisho mi lele nyo peer member ngi yemiro susume siro peer member ko ngile nguno peer member ko ngikliken peer member komutin formit ko ngisubmiten formit notok korno that orange in portal tokoste kidogo tu so ko ngikliken that registration peer member registration, yeah. So ngikliken that peer member portal ko konin formit ko konin an application form le down it is a lot download now ngoto they click that download ko konin form in the details chekuket konyo details ni kongetin ni processan my team kenyoru kenai kele qualify ak imiten criteria inyoru an individual consultation ke kokon solen in our team kenai kele kemwaun ak kemwaun terms iro ile maya acceptan it iwe the next level ilipan 5,000 Kenyan shillings in the account nebo Kenya ilipu mut ko membership fee che non-refundable chemakiwekun ko kailipan non-refundable 5,000 iegu accepted. From there ke-enroll in now sasa kekonin certificate nebo kadi ak kekonin your number ak kekonin login details chebo system ino imino nguno ndeingen inye balozi imuch ichekan your own savings in system kitinye nguno a financial management system nikimanagene rabinik chok tugul iwendi kityo biro rabinik kuk inyege ingin portal ibindoi password nengunget koboru rabinik kuk ngokekonin details chotok kechomun asitau ilipan rabinik ko lipanetab rabinik chekilipani in kadi ko minimum of 5,000 Kenyan shillings every single month. Every other month ko magat ikonech 5,000 and above every single month. Magat kora ilipan 20,000 chebo share sikobit inyoru shareship inyoru yegu mwenyewe nebo kadi ko magat ial shares which is 20 shares at 1,000 each, so 20,000 shillings. That is now when you come in as a new member. Atyo itestai as ilipan 5,000 and above every single month. After 1 year ke declare ni normally ke our proof of account ke declare ni ko kale membership meje ke declare dividends at meje take return back to investment. So ko ngale joto jo simply that's how to enter. Ketebin Daniel, benefits, some of the benefits imuji some ngokoeku member anan koek member in engineer awakolipan jo 5,000 every month. Itepche kotianit ngot imeche isom loan anan makisome loan abwoti ale wo investment kityo anan ne. So tos benefits chanyoru ko a member kone. Benefits chekinyoru ko ki member kadi ni komite category kiwe nguno cooperative Nairobi kiwe nguno cooperative in societies
kotindo categories of registration. Netai kondo kile savings and credit cooperative society. Neu Stima Sacco for example. Ne operate ne force concept. Ni wendi koron ibib rabinik ak iwekte hospital. Atyo ko mi nekele housing cooperative, mi nekele consumer, mi nekele agricultural, mi nekele producer, mi nekele marketing. Ko nenyo kekure investment cooperative. Kwa icheket komakichomwech kekonin loan inyendet in balozi. Kito nekichomwech kechomwech keyaun investment. Mi portion nechamwech keyaun investment lakini kekonin rabinik siwekuk ko rabinik koma part of our work. Our chunk part of work ko ke-investen rabinik collectively. Kenam rabinik chu kakenyoru ak kebe kenam 3 billion ipkeal kot neu Zion Mall for example. Anan ko kot neu any other house neu Rupa Mall no ak keal rabinik chu kokile 5 billion ko ndakeal through our financial partners in the equity for example and any other financial partner with Kubamburi Cement. Kongo agealin koi iboishe ko returns chebo koi kotko kot nguno kotko wal mall for example nekono milioni 500 income nanyinet every single month ngalekab rent ak nangne kunyo name benki ko mara ukoshin ak benki kole ngei 50% ko 25% ko 50% chekangete owek bag nyikongeti nyiko formen dividends nyiko formen part of the dividends chekideclare at the end of every year chebo members. So kien encourageni eng investment cooperative the following KADI under KI in collective investments. So kifocus ni ko KADI kimeche keyai ngalek che agent kimeche keyai boisionik chekoikoen ngulin baka kimeche kiweku ko KADI kimnotoni mite koroni ketiem keorganize amu iyogu biik rabinik kama kobwa gaa ing ortinwek chechang koyokyin kakwoinik koyai boisionik lakini kimeche keorganize kikibwat kele kiokonoisen rabinik chok kot kobwa in an organized way neimuch kotoretech ing betusiek chemi tai akotoret kora lagok akotoret lagok chok. Kitinye nekimwoe kelen ane atinye kit neamwoe alen kale kisomanin proverbs kale metochin chito nemie mokornotet lagokab lagokchik. Kwache eng KADI kikitebe kele kimi Australia man kenyisiek chekimi tos kimetochin ne lagochok ak lagokab lagokchok kotko makimuch keinvesten boisionik ing olin baka kora kou ye kiinvesteni ing oli kalya makiinvesten anan olin baka amu nyumnyum ako nekit koroisi ikose kelen inye kinemu 5,000 anan ko 10,000 kila arawa chebo Kenya komeanye ile nyumnyum lakini ko 5,000 choto chuket ak chekuket komuch kolwech kot nebo 5 billion for example amu kakochomwech sheria iwe benki koi sako ak isom rabinik cheteche omuchi unlike inye balozi iwe benki komakikonin chi 1 billion lakini kwa KADI no kikochin amu legislation nenyinet. So ko ngale kimeche ke focusan boisionik chok kimeche keyai ngolyo nebo oeng kora beside kealin boisionikab properties keal commercial properties kemeche keboisie rabinik chechok kebe securities kebe financial instruments keal bond tuguk chekiale nguno kiale bonds kiale treasury bills kiyoe ngalekab shares ngalekab stock exchange kidepositen rabinik or fixed deposit for some time kemekan faida rabinikab members singobek kenyit komi kiy netos kimwochi members kele koinyoru rabinik kiwango fulani at least koinyoru ki. Ngolyo nebo somok kora eng chokchindo neamoche amwa kora kimeche kebe kito ne mpya kimeche kebe kile value addition kimeche kebe processing kimeche kebwa gaa keboisie the already available materials cheu bandek cheu chego cheu ne kengalal ak counties respective counties kenyoru space sikobit keprocessen tuguk chok ngeprocessen tuguk chok ko kakemuch ketoret ak serikali kewal GDP nebo yoto akibwa ngele akibe Narok for example ak keyat processing plan nebo bandek kot kepaketan bandek chok kekure KADI akemuch keib koba Mozambique anan kende supermarket kealde eng supermarket kwakeaden value nebo bandiat kakenyoru faida ko KADI kakonyor biikab kaa kasi kakoimprove GDP kakonyor infrastructure kora kaa ako kakonyor taxes serikali. So kimeche kebwa keyai boisionik nguno mi ngalek chebwone tai yo kimeche ketou ke-engage in serious feasibility studies on the areas that we will be focusing on. Kimeche ke-spotten kele ne ak ne netos keyai ke-document kasa feasibility studies atyo kengalale ak involve the necessary professionals ak agencies sikobit kenai kele ing rabinik chekakenyoru kotos keyae ne ning kenyisiek 3-4 kokakonech faida ko ki members chebo KADI ako konech faida ko ki Kenya amu kimeche kibwoti kele
tos kiai ne eng gaa in an organized way beside kiyokyi rabinik individual koba gaa tos kiai ne nemutai koiku impactful akonyo koiniriten lagok chok akot betusiek chemi tai olin komuch koiniriten kito nemutai bakoek self reliant akolabat kityo. Kimeche kora keborchi keyai kile kikure retirement village. Kikebwa kuroni. Kikeitu kuroni biikab Australia, komi chomi America, komi chomi ano. Kingen achek tugul kele nekit biik chechang 90% anan ko 100% kolen kimeche keweke gaa retirement. Kebwat ko kikadi kele kalya makisakan a retirement home, a retirement village. Kebwa nyop kemite for example was in Kishu County and nyop kemite Nakuru County for example. Kole biik 100 chebo kadi kimeche achek kemeny Nakuru. Kebe nyop kemi Nakuru pkeal 50 acres ak subdivide imbaret kinde into quotas ak ketech intercated units in 50 acre land ak kinde gated community ak ng'ololso county kinde sewage kinde ortinwek kinde stimet kinde security ak ketech korik ak itou ilipan balozi kong'ung today. Itou ilipan kong'ung ko ngotiwendi gaa in the next 20 years ibiite gaa ko kiitar iliponi 10,000 kila arawa itar kong'ung kirahisi iite gaa kekonin kipunguet. Ko ndabitite kaa ile matamany ameny kotab kadi mamenye ameny village neb kadi amenye ameny nenyunet ialde kot at current price nebo that time. Ako most importantly kito nekimeche keyai village kemeche ke-exporten Australia to that villages. Kiteche a number of villages depending on the members che interested ak kole meche kegrupen bichoto ak ketekchi villages chetindoi playing grounds, chetindoi game parks, chetindoi parks, chetindoi AGN nengwa, clinic nengwa, netindoi kindergarten nengwa, netindoi leisureplace, netindoi gyms, netindoi kiy age tugul nekitinye eng Australia. Nengiitite gaa balozi komakowalak sobet ile uye ngakowalak ng'alek. Kindeun security, kindeun kila kitu. Nengimi village inotok uaimite kotoimi America. So kimeche ke-focus on that kind of it is a very big idea nekityeme ke refocusan ak how to go about it. Otherwise we have a lot of support in that all financial support. Kongoi nye Daniel, kongoi ako abwati ale keret nekararan kadi ko kibagengeit nebo kamanut. Kimeche kotakibwatun akobo Octiven kibagengeit notok sponsor program ini eng emetab Kenya. So makosirgei kora yo tesetai kadi kwae nenyinet komi Octiven kibagengeit nemi kebebertab Nairobi netoretin simakiumisanin eng ng'alekab chepkondok che iyoktoi. Kimeche kibwatun akobo Tamo Life. Ngimakchinigei chaik eng kebeberta nebo America kimuchi kiyokun kot koit ole imitei. So kibagengeit notok kongoi sponsors chechoget. Agere Dori Chelagat komite kebebertab Nairobi kole chamgei Daniel Ngetich, agere Michelle Tarus, Elisha Chesire, Elisha Tarus ak Chesire, ak agere John Kemboi kole isubech AD Bosu mangen ale ngono ki sang Masi kemeche kemwa kongoi ing kakwek tugul che osubech Serem Kimngetich Aaron kongoi ko Osea ameche anyo kebeberta neimite mangen ale ikere ngo neisubech sikobit iteb tebutik chekuket agere kasarta kokakwo kimeche kemwa kongoi mising Daniel Ngetich kibwatun akobo KADI Sacco kongoi amu agere kwae tuguk chekororon akotinye magutik chebo kamanut. Imuchi iregistan kakimwa kele imuchi iregistan imi Kenya, imuchi iregistan imi America, imuchi iregistan tai ko imo Kenya ak ikonugei sindelipani chepkondok cho kotun kewe iwendi ak Australia neng'ung komite olimbo ngoka Kapsabet, ngoka Eldoret, ngoka Nakuru, imitei Australia imi olimbo gaa, so utachukua Australia yako kwenda huko village. So engineer imuchi America neng'unget Florida kwa olimbo Eldoret singemi olotok yo tuitosi akose akimwa olakinye ilenki olakinye kemi America ko kichamgei aibune ko mwaun ose kole kingemi Australia ko kikiaibune. So eng betusiek chemite tai 20 years down the road osea ngokurin siteb tebutikuk sikobit ketestai. Kongoi balozi Pitarono, kongoi biik tugul cheisubech kong'ete kangetou akoi saisiekab koraki agere director notok ko Dori Chelagat kosubech kabisa chini kwa chini ngimakchinigei mbaret agere kangemi balozi olimbo kaptingia taikainik cheng'ering'en kokami conversation nebo mbaret
nekial chepkametinyo kalen koit ground ngokere taboik so orib masimatora taboik oye kaikai ongeboisie kampunit credible company neu kampuni nebo Optiven. Ameche kityo moja kwa moja mukanyoru ujumbe kobun CEO nebo kampunit neo kabisa noto ko Optiven kalagere kabisa Daniel Ngetich noto ko chairman nebo KADI Sacco. Ako kakoleja oye nambari 5 mgongoni so amakit yoto kameche kityo kwa ufupi kenyoru ng'alyo kong'ete studio asiborye chairman kamerait ng'ung agere ke freezen kidogo so ichobochob yo kinyoru ng'alyo kobun Olep studio nenyonet atye siketestai kenyoru kityo kwa ufupi atye siketestai. Kongoi bicho ameche toshian ameche kotolaikan chi age tugul. This is an opportunity. Angot ko kocham ityeme itou kiy ak iywei ityem grupisiek koesio ityem cho kirobchingei koesio ityem kikakoit angot balozi besho ameche sikoitate. Hi there, my name is George Washiri. I am so happy to see you, and today I am here to enumerate, to explain how put the beacons and then produce rightly above the bare land. The third level, we call it 3 stars. This 3 star is value added plots. We do the malam, we do the water, we do the mesh fence, and there's a caretaker on site. It is called 3-star property. The 4th level is 4-star. 4-star is ready to build development. 4-star is a property that is ready for you to start construction. We do very nice maram roads. We plant the trees. We Chairman, kimeche iker kamerait ng'ung kakere uyo ke freezen ing kamerait lakini ameche kotawech kongoi biik cheisubech tugul ak ngot Ignatius Kiptoo asante sana ak chi tugul age tugul neisubech kiwechi kongoi ak kora kotikiwechi kongoi ing alumni chechok ak kekere kora notok Emily Tanui Korir ne inendet ko alumni nenyo ako eng tarik 8 kolonjeni kitabut against all odds. Ameche iwe website nenyi ak ialchi kitabut tot neo eng betut notok ngimi Olep Adelaide South Australia kelechinin oye ngot kotom itil tikitit nebo iwe olin bo hotelit agenge nekile Olden Hill Hotel, one of the netun kelonjene kitabut oye itil tikitit mara moja amu tot nemi yotok kwa Excellency Rachel Ruto. So nikere Rachel moja kwa moja tarik 8 angole Adelaide South Australia. So chi tugul abuken tikitit ak kotikelen Emily congratulations ang kitabut nekimuchi isir nebo kokochi biik kamang'unet. Kongoi Steve Sitiane akere kaitelel kabisa from the beginning to the end ak chi tugul netikosubech angole kongoi chitab olimbo Ramogi kale imut isubech eng yo asante sana. Chi tugul age tugul ak biikab olimbo area nyu headquarters Julius Tarus kokale kotwech chairman. Kongoi kora noto ko Daktari David Kirwa Tarus kalejo ikat Ngetich chairman nebo KADI Sacco. Wilson Koros asante sana. Ben Birir asante sana. Chi tugul age tugul Kigen asante sana. Sako kale ikat mwenyekiti. Arab Sajin Alfred all the way from Western Australia asante sana. Ako kale Milok ako sube John Menjo asante sana. John Raminjo Matelo asante sana Matelo chako fans chijok ak notok Janet Cheptoo kalikat my sister Janet akikatua chitab kokwet notok ko Daniel Ngetich eng olimbo area nimbunu Daniel Ngetich. Kongoi biikab kokwet Andrew Bet asante sana kosubech moja kwa moja. Atinye tebut chairman, this one go in relationship kikere a lot of challenges je pune neranik ngileni mwakta konda angot olimbo mashinani ko kabisa ng'alekab unemployment almost 40% ako kere kora kotesetai unemployment kwendi barak mami any solution. So what's your view in ng'alechotok, your general advice in regards to ng'alekab unemployment netesetai? Karibu. In relationship to that,
Ram Ngetich ko inyendet ko ki chito ne kiyasal ang Eldoret, kirute flow iyai tukyo tugul. Abwoti ale katebose amu ki agenge ne kiyasalas irue ng'uny eng yun karibu kenyit msima irue ng'uny kirue in matrisit no kemwoe itinye kitandet. So ameche ing'ololji kijanaechu ng'ering chu chang nekit karibu 40% of young people tare chito university ak nyokoteben gaa kotar eng university inyoru sigik chechang kolejin oye kokisomesa lagok kikwo chito Egerton University kinyeiwe biyai accounting ibimetoe katikati yolo ngilen iweke gaa ibokergei ak sigindet. Sigik chechang kolen kikealde tuga kikealde ne tukyo tugul ak kijanaechu tugul chemenye boisionik choto chekemeche ing'ololji. Abwoti ale itinye device age nekeyat eng taban yo ko yo isimoni ko siteschi noto kora imwa ile kimeche itikon kijanaechu chang kabisa chu mite gaa olin unemployment nemi barak ne inyoru biik alak kolen serikali kolen biik ne county government kichang'a tukchu makingen kele sikoek ui suppose imwachini ne kijanaechu chang kabisa chu ak sigik chekakosomesan lagok amatinye namna. Sawa kongoi balozi. Pole katema wal device ni wagere kama kabik mati kwa ame kwa kila sawa tungatestai ka sawa ni baadaye. Chairman, tos tiam inde kamerait. Kwa hiyo responde no matno. Yes. So testai ngalal tu kityo sige testai kunoto. Ngatestai mami ngala sange saingene. So in kama ja mwale in kongoi ngin ngoliondo no kama je in ngoliondo kemwa balozi alejini ne kijana eng biik chetokosu eng boisie ngin eng sabet ak borjet kibortos ak maisha. Amache amwa ale mi kamang'unet. There is hope. Chi tugul ne mining kotindoi sabet ne tiagat ako ne yatat. Kit age kityo ne kianyoru eng emoni komache iegu focused. Ko chi ne mining komache iegu focused as much as possible. Yeah. As much as ipune shideshek komache inai ile what is your optimum, what is your ultimatum. Iwendi no imache ilia in the next 10 years imache ilia. Ko nebo kaijoran focus nengung ile kamache in the next 10 years akot kwa daktari for example. Ko koip kito nekure hard work. You working hard towards that kind of being a doctor. So ko kamache amwa ale focus is key. Biik chemengechen tugul akamache ang'ololji chi nemi kenyisiek 40 akwo ng'weny ya kwamba oye ingeng'etin amu biik choto chonget ale biik chekanamin chetukotindoi maisha nekoi ako biik chetokomuch kotugul kowal sobet tukotindoi nafas neo kabisa kochak imuch kowal chito sobenyi lakini chito netukomining komuch kotokochakta sobenyi mising amu chang opportunities. Kamache amwa kityo ale kakere ane sobet nenyunet ko kimakomi ki completely kikauit kimakomi tai ak let lakini kito nekitoreto kityo ko determination nekale amache koto mutai aeku chi koto mutai atebi kotosa kuot Peter Rono chu mi America chu ng'alaldos kila grade. So ngomi kiyoto kokonin hard work ako inyoru hard work ako inyoru that focus koistogei ng'alechu kochang ng'alek cho koistogei eng maisha neng'ung koyach koistogei tuguk chengap komara kotom koyamin amu mi tuguk che mara ngitau iengagengei kotou kora kodirelenin koketyi let in boisionikuk chekateng'ete ichoto choktoinin. So amwae kityo ale muren cho mengechen ak tibik cho mengechen mi tuguk kergei ngimi oli anan imi gaa komi tuguk kora mi sobet kora neyomech amu mi maisha ne akot ndekilgei komite atebet kora neimuch kochaktae kora kokiletabgei. Mi for example mi tuguk chochome amwae mising kaming'inetabgei mi tuguk cheu for example maiyek ako noto amwae with a lot of humility ya kwamba kapko kemisusen kapko chang'a biik chekaboisie especially biik chemengechen amwae nito in reference to chi nemining kapko chi nemining kotko mutai komakomuchi kwa kasi akot maimuchi iwe kasi akot ndewe kasi komaimuchi performen koit kefutanin inyalil ikosan heshima akot lagokuk ikosan heshima biikab kokwet kobet sobet. So kole kamache kityo aruptae ale
mi focusani komi tuguk kora chemache ichul inde lainda ile anyun ane kwa anumi oe ngalechu kwa anendet komoe chu ko part of it ko tuguk chekiboisie tuguk cheu cho sote cho ongen cho ko kapi ko chongeni missing kora eng kokileni morel nebo success ne mara katakonin Jehova eng mutai. Ngoliot age ko sukul. Bo maana sukul nemami kiy neu kimuch inomchigei chi somanet in whichever the way nekemuch inomchi education, try to pursue it. Amount of that education komuch koyapten automatically nebo itese kartasit kote kokonin kora another level of engaging your life. Mat kolejin chi oye nguo kisab kotan kole cheminye okte kartasok sikobit isab kora kuno amu ko sieku successful sieku a well success person nebo business komeche kora koichi netinye somanet koite neing'om kora sikobit kochakta boisionik kuk ak yai tuguk kora cheimuch koek global cheimuch ko understand ak cheimuch koelewanin biik ak imuch kora ielewan akinye biik. So ko tuguk cheu chocho kameche amwet ale ongikilgei yo ikiligei ihakikishan ile kararan atebeng'ung itebi atebet ne kararan nematindoi lama chematindoi maswali chemachongoitu ng'alek kelen kokinyoru irue mutarwet kokinyoru maingenkei tuguk cheu choto chakama koimech amu ot ngaro eng let yo ketukusu kole ko tuguk chekiet ma koketyi biik alak chongen let ko ng'alechoto chewendi kole kachamcham ngalja molen yachen amatinye ruhusa amwa ale yachen amwoe kityo ale makoi imuch koitin ole katemuch iit kot katewendi 100 meters komuch ityem iit 20 whereas mara katimuchi 100 so lakini ndakake postpone tukchotok anan iboisie eng oret nebo heshima kuyo amwoe chumbechu kotimuchi iyai tugun cheu chot but ngane alen kityo ndemukoksei iliven sabet away from such a life. So kongoi missing Balozi. Kongoi Ngetich kotomo koteb tebutiet age Osea kele melen yachen alen ane yachen ngamwa ale yachen amune samwa ale yachen maiyek komatoretech angen sina ale mara komi biik chechobe tukyotok anan ko ne lakini yachen amune ko amu kimuchi kemwa ra kele orono anum amuchi amwa rani ale kitoret somanet engineer ak amuchi amwa ale kitoret somanet tonyo Daniel Ngetich ak amuchi kora amwa ale kitoret labatet anan kitoret talent so and so kimuchi kemwa mfano biik chekerwai kele kitoret labatet lakini ngewek akinye keteb Daniel kele iborwo chi nekiye maiyek kot kosobe komami noto amune samwa ale yachen amatoretech so ngamwa kunotok angen ale kakele lakini ngamwa ale kongoi Moses Komen nekamwa tuguk chechang kale tuguk chekiimpoteni kochang kosir cheki exporteni ku okot wheat anan ko ne kongoi Emily Chesang kongoi Romana Mutai Dori Chelagat nekakoni nambarini ko director nebo in Optiven nambarinyi ko 0713-885-871 ngimeche iteb tebut age tugul netinyegei ak Optiven imuchi ibirchi simet sikobit kotoretin anan ibir nambarit noto ko 0723-400-500 0723-400-500 anan iwe website notok www.optiven Optiven ko optiven.co.ke ko yewe kibagenge notok imuchi inyorchigei boroin anan inyorchigei keljin sikobit itestai ak tukyotok kimeche kemwa kongoi eng Tamo Life ne sponsor nenyonet netoretech ngimokchinigei chaik iingian yotok so kongoi Osea kameche kityo amwa notok amu ngap koiwei komwa biik amwa ale oye matoretech ako uni mabendi oret agenge ak biikchok ngayan kunot angen biik chechang amuchi akonin examples chebo biik karibu 5 cheangen chekibar maiyek lakini amwaun biik karibu nekit 100 chekitoret somanet anan amwaun biik chesire 100 chekitoret talent so testai Osea. Kongoi Balozi, I agree with you. Ane ko kimakoang'am ko ndakikateshi maiyek koui akitauri anganiswane.
akilinyu balozi ko kicho kikure bahati nasibu, so kongeteshi maiyek akili ne bahati nasibu ndami tulwa mutun anan ndami olimbo Kabur anan olimbo mashinani, so agrieni kabisa in solidarity ale oye makerotige maiyek ak chito akalenjin, so ngachang'ani, so ngakakase ole kakimi kora ko kakase ko MC nekami yot ko keyan kabisa kale mametoi chitab kalenjin, kale makitare lakini kitinye kamang'unet ngeng'ololi angot bichu kikure aborigines, ingen Ngetich kote minority eng emoni ako kit nekikinenete ko kumik, so kitinye statistics, so kongoi biik chokere kotikosubech. Kameche atesyi Hosea kito nebo kamanut nekakerchin murenoni eng tukche tugul chu kekonopkei kong'eteke ng'uny eng kijanaek cho isubecho, ko kero ile Daniel Ngetich ko kamwoiwech kole kingwai tukche tugul chu kimi gaa nusu, komi sukul nusu, komi gaa ko konyor murenoni C-, lakini kinyo kong'et weri kwo upgraden, kwo certificate, kwo diploma, kwo degree ak kacheng masters, so imuchi konobuke kidogo ak inyo kunotok kotieku chito age tugul nekimache, so konotok kityo nekameche atesyi Hosea. Testai Hosea. Kongoi balozi Peter Rono, biik tugul chetukosubech, kongoi engineer nenyo, kampunishek tugul ak kampunishek chemi oret chekokole kibwone sikonamech anan kosapoten programs chechok. Kongoi kora amu program chekiyoe kora komi t-shirts chekokecreaten kora chebo Igere Nee Chitab Kalenjin, sicheng Manuela ngolobo Eldoret, ngial t-shirt notok ko abobit akobendi project akesapotene Daktari Joel Kimeto eng olimbo Kericho, so ngial t-shirt agenge kora ko kayai boisiet akomuch kaialchi simendi daktari nenyo Joel Kimeto nekichome ako legend nenyo, amakimeche ngot koile kenyini toretetab Mungu kotinye studio Daktari Joel Kimeto. Atatinye tebutiet kityo agenge balozi, ameche tebutiet ko due to my research nekwai anendet akong'ete kwai research ni akong'ete Maoni akoi olimbo ground angot associations ak age tugul nekakitoi. Ameche this one is in relations to the KADI Sacco sikowalwech chairman most akoi kanisa kora, kwa akoi kanisa kandoinatet departments chebo kanisa koite paset kobendi sikolulyo kosubkei ak kikure one man show, ngotelelchi chito tip ko nekatoi consultation anan katawakeni ak members chun alake kowakena inege simutai ndamakomi chairman notok kolul tipit kebwa associations chu tugul age tugul kotos ne nekeyoe chairman, probably ne structures chekonde ku KADI Sacco simutai ngomaimi Daniel Ngetich ne you are the engine nebo KADI Sacco kotesetai, so ng'alalwech in terms of ibaraiwech ile tos structures ne chemutai ngomaimi Daniel Arap Ngetich kotesetai KADI Sacco, amu ngabikere kini katoi chumbek balozi anan katoi bichun bunu kora Mishra, ko ngotoi kikere kotesetai over 300 years, lakini chechok ko in 5 to 10 years komakekase ko story ingine, so amang'u ale kakonyor tebutiet nekatinye chairman nebo KADI Sacco. So meanwhile komuch iteshi engineer kotko engineer on the other side. Kongoi Hosea ak balozi, abwati ale kaoteb tebutik chechang. Ya kikeni tonyo nebo rani chairman ko kameche Kawege. Okay, karibu. Kameche siteshi kora chairman akobo kakere kakomwa chi kole the level nebo dishonesty among our people is detrimental. Mwa the importance nebo honesty eng boisionik chekiyae angot ngiyae something very small. Karibu chairman. Asante. Pole biik chok kang'et kabet internet, tinye unreliable internet ak ama anticipate ale biting. Ni kaboisie kacheng internet age tu. Sawa, asante. So poleni kwa hiyo shida. Kameche amwa ale dishonest, kemwa engineer ng'aliotab dishonest ko ng'aliot ne serious. Kot komi kiy neteche chito binadamu, ko either that you are honest or you are not.
kotko honest chi ing sobet inyoru favors, inyoru kiwango nebo favor nebunu biik amu nebo kainetkei boisiet ne kararan ak imach inetkei iyai kito with honest. Amu makenyoru kiyoto ngeringen biik, kinyoru biik nguno chekatuiyo ko chito agenge anan ko biik oeng che tos ai kito neyanat. Inetkei chi, amache amwochi biik chemengechen mising ale inetkei ai kito ne akot ngomakikerin kocham alechinigei kiyono makero chi kone at that time yo makero chi kone kiyoe at that time nemekero nyosea konole kakomach keit sikobit kenyoru ot kaberuroikab Jehova ko ikristianin anan sikobit akot imuch akot iborchi changamoto chebo ulimwengu ni amu out of that dishonesty komuch koingizanin shida. For example nguno ko Australia ni anan ko emotinwek chep sang wakati nekemach iyai kito ne malpractice ne dishonest komuch kondain jela, imuch kedeporten, imuch kounge akot ndakemi kaa olit, imuch iyai kito nekemaieku honest, iam rabinikab biik anan iyai ne kokonin koliden into a problem. So dishonest ko kikomach kongemenech akot reputation akot eng mungarosiek chok. Chang biik chekikobet akot mungarosiek anan ko opportunities chebo kasisiek amu dishonest. Kisire chito kasi ra ipkelechi keeku clerk eng yu, mara imanejeni rabinik eng yo petty cash 500 shillings chebo kila wikit kobetyo rabinik choto keonin iwe kasi ak mara ipkesupotin kestakanin akobo ng'alek choto. So amache amwa kityo ale nda possible ongeupgraden ng'alekab dishonest. Amache kamabet komi kiy nekesup balozi nekaconfirmen ine kityo kole makororonen. Kaikai aruptae kityo kito nekamwanishani kabisa. Ng'alekab maiyek ko makororonen kabisa 100%. Kito kityo nangap itebegei chito ile kotikere ile mi kiy nekararan eng maiyek netomo aro ane ko chumbek chepkoroni ikere kotienge kiy ole ter boisie ole toi kosir akot acheket ngorit, lakini chamba chitimin kuyo kamwaita balozi ko makororonen maiyek akosumbuani biich ndamee lakwa, ndamee chi neimeche isop maiyek amu makisobe. So ngakonfirman noto komie sikobit konaak kabisa kele that is actually the position of what I believe in as well. Chairman, kaluyo kami tebunet katainam iman nekamtebe ale ne structures chekchonde KADI Sacco simutai ngomaimi Daniel Ngetich 100 years from here kotestai KADI Sacco amu ngap keker association chechang akot olimbo ground ko ki age tugul ngot ko ka chairman nebo tip ko mendo structures mutai ngomakomi chairman notok bo tip kolule tipit. So ne tos karwatitet anan tos otinye tetut ne sikonamak kenyisiek chemi tai olin KADI Sacco. Kongoi mising Hosea. Mechanisms chekikinde in place for KADI for it actually to realize its sustainability and its success kochang. Netai ko kokelumde for this 2021 we've been very busy putting infrastructure kokiteje infrastructure nebo KADI, tuguk chekikwerie KADI, the machinery part of it amu KADI kekwerie a certain framework, a certain guideline. Kokimi kechobe tuguk chekikure policies. Kila kiy nekiyoe eng KADI kotindoi policy nenyi. Kitinye policy karibu 10 che manageni boisionik each and everything neyoe temdeni ko makat isup as a criteria. So kokimi keteje tukchotok, kimi kora the guiding framework ne notok ko strategic plan kora kotoreti kora in terms of management sikobit kotokongete focus simakot akot ndawendi kowalak akot management anytime ko ngoit chito nekait komuch nyoko streamline kityongoni what is actually documented. Ko kikinde measures ya kutosha ako policies chu guided by government. It is actually kikono guidelines on how to put in place issues nemutai kouit akot koi chairman nebo kanisa ini koi chairman nebo sorry nebo KADI i-withdraw akot rabinik chebo KADI mwenyewe akiite anan ko leadership inakuwa impossible. Amu kake streamline kabisa ole mondoito rabinikab sacco ak ole ingendoi. So kamache amwa ale wakati wote nekakiyai makilen akot 100 years amu SACCOs ko required kwa uchaguzi every 3 years. Ko wakati wote akot ningomakimi akot achek the current leadership ko ole mi KADI nguno komitei safe hands policy wise. Biik chebwone konyo ko monitorni kityongon
kunyo implementani what actually is documented that is supposed to be done under KADI. So mamite magoin get kingetao gimogomi. Then as of today, we have all the structures in place that govern on how to do the operations within KADI. So kongoi nye osea agere kasarta ko kokwa ko kimeche kemwa kongoi ngakwek tugul chebo usubech ambassador Kiprop wiki assessor kongoi ngakwek Moses Komen akwek tugul chebo usubech kemeche kemwa kongoi nebo man ako kakisub atindiotab inendet Daniel Ngetich kong'etege taunet akoi nitok kibendi ketoroti ko kimeche kebwa no kimwoe kelen our takeaways chekakeib eng ng'alalenyi anan history nenyinet nekakisubu ko abwoti ale kimeche ketokchigei kotom keit yotok komeche kotekewech kongoi akobo kibagengeit notok bo Optiven Limited Company ne notok mitei kebebertab Nairobi ko ngimakchinigei ibirchi Dori Chelagat nambarinyi ko 0713-885-871 ing'ololji Dori Chelagat inendet ko one of the directors sikotoretin anan ibir nambarit notok bo Optiven 0723-400-500 anan ivisiten website kimeche kemwochi kongoi Tamo Life nekakomuch kosponsor program ini. Kongoi kora ngimeche imaketan kibagengeng'ung ne notok bo KADI cho tugul cho icheng ndonyo mat ne notok komitei registered eng kebebertab America sikomuch komaketanun anan komaketanak eng tuguk chekitokchinigei chu tugul chu. Ko kongoi ngakwek tugul chekausubech eng betutab rani kimakwok chemyach yeking'etye eng yu komangen ale ketokchinigei ano sikemwoiwok mara kebe kemong'u Australia ketokchigei Kenya anan kebe America, South America, North America kebeberwek chekitokchinigei. So kibendi kecheng'oti biikcho kou notok sikobit kecherake. Kimi no kimwoe kelen our takeaways ko kimeche ketoune inendet engineer mongen ale takeaways chekuk chekoinyoru eng betutab ra kone engineer. Netai ameche awekchi kongoi Tanya amu wakati nekakoib ako kora eng the courage to share a lot about his life, even details che maybe komokongen biik chechang, so tunasema asante sana for your time. Ako chang tuguk chekanetkei rani Balozi, there is so much I have learned. Ako number one, I think Daniel, you are a champion about networking. Angen ale mai mentionen like directly, but kemwa ile iwe ya ile anyoru chi kosira kasi iwe anyoru chi kotoreto somewhere from moving to town, iwe ibisom sukul ing'ololji biik, iwe isom inyoru IABC and then all the way up to you iwendi inyoru contracts angot chebo county nini akoi nguno akoi iwendi Australia. I think that is just a mastermind of networking. Ko kameche asisitisan ng'aliotab networking kakile your network is your net worth. Cham kemwoe eng yu kila be kole ng'o ne ke associaten ge ak who do you associate with, ako kora ne tuguk cheicheng'e ako ne ano ole itakchinigei, because that is what will guide your way. So chitugul network is very important. Amena ile chichi komuch komutin ano, ako eng ng'oliondonoto ameche amwa kityo ngole makisase chi, imuch ko mama mboga ne imuch kongen chi ne mutai koek darajeng'ung, anan komuch ko somebody nekaaldo nyanyek eng yo ikere Daniel kicham kwaldo nyanyek. So you never know, you really never know. Networking is key, but also makisase chi. Nebo aeng kita nekanetkei ko a lot of people I have met, and now Daniel is another example, is be a self-starter. Kakile inyege ne tekani your own initiative, isetani your direction. When Daniel, when chairman was starting out, kogi keep komwaji mama nenyi kole ameche awo town. It was his own initiative. Ako kingo kakoyait sabet, kungakouit sabet, kokakoromit kobwatu kole kwanyone kityo, mabirchochi. That really guides your way. So always be a self-starter. Chengchigei boishonik whenever you can. Take that there. Angen ale biik chechang ko ki comfortable in our comfort zone,
go somewhere you've never been. You don't know what you will learn. And mena gile ipko ya tunoreti wano. So always be a self-starter. Ko jamge mwa nyugele. Chiage tugul na mejo ko nya America kishani opportunities every week and you kishani gele oroni kagumawech chairman how to invest kagumawech chairman about how to olegi nyonunda olye Australia jamge kingalale in akoba mama o options ak biik chechang kikengalale akoba Canada kikengalale akoba UK lakini ngometekan chito that initiative yekwa self-starter kityo akitaken the advantage about those opportunities koma inyege. So I think I have learned that always be a self-starter, and Daniel is an embodiment of that. So thank you, Daniel. Agokongwe amugi taken that, you know, that that challenge ile ameja our town, and that became the beginning of your life. Kita nebo somok ameche angalale akobo honesty. Angen ale kakomwa Daniel akobo kasit nekiyoe. Whenever you do anything, just be honest. It doesn't matter how small. Amu kiyato kokonin ibuilden relationships. Kakile angot self-starter, angot networking icho, komakoi lastan if you are not honest. Got networkani ak biik atya you are undoing your work again by not being honest, then komainyege nekebarge. So I think honesty is a very big virtue. Akakumawech Daniel kole kiyae whenever you are behind the scenes. Komagerinji is very important. And then number 3 ko kaginetke agobo thinking beyond kagile beyond ourselves. So tomorrow, this life is very interesting. We are here today, maybe tomorrow we are not. Tomorrow when you're not here, what will you live, or who will you be remembered as? And then guardrails chekainde simutai ko continue your legacy. So I think Daniel ametufunza vizuri, akasema akaongea juu ya policies. I know we still have a long way to go on that, but it's still something we have to learn. And even in our own lives, malasima get day policies in life, but let's always just think beyond ourselves. So tukchatak balosi jaganetke ak determination all the time, no matter what. And it doesn't matter where you come from, as we always say. We've seen so many examples. They've come from poor backgrounds. All of us here, we started humble, and here we are, and we are still going. So nawatakia kila mtu mema. Whoever amechukua kitu, let's continue to learn. Let's continue to embrace, determination, hard work, and focus. Kongoi. Kongoi nye engineer agere chi nekile John Kemboi abwoti ale mi kebeberta neb Ohio ale ine one of the takeaways nekaib ko determination. So kongoi nye Ngetich, very determined gentleman. Kimeche kemwa kongoi Weki komi kebeberta nekale Saudi Arabia, kimeche kemwa kongoi Ambassador Kiprop Weki kora abwoti ale kongoi ing Saudi Arabia ole imi, abwoti ale koibke ko osea mangen ale ketinye anan koinyorune osea. Kongoi balozi Bitarono. Kongoi kora fans chechok kisubech jamwa balozi akomendan karibu few seconds about Ambassador Kiprop. Ambassador Kiprop ko one of the followers ne isubet kabisa kebeberwek tugul akobun kebeberin bajeptire, lakini kwagere kwa pia ning gazetit nebo kebebertab olimbo Western Australia. Kalamos was nominated by his area supervisor for playing an invaluable part in assisting with setup of COVID-19 clinic booths in Mirabok. Amos belongs to the community captain program. However, over to assist him, it's pop-up. Amos showered initiative was a real team player. Kongoi. Anago chi balozi yami baishoni go follow ndiani. Lakini kwagere kapia ngaseti. So Amos, congratulations and thanks for being Ijeruge. And pijo Ijeruge akwa extraordinary things. Agele na Sunday, and thanks agigo taretet kabisa angot kebari project nebo Pastor Joel Kimeta. We wish you well. Aki age tugul ngimele ba the light Folondian angot any association nebo community ngimi angon Melbourne yagiye nebo community ko metebi magerin jingi tebi kogengete kap kasi agobiwe imunyi ngon o tebisa pik so igere
amos kwapian ing gazetit. So some of us kotomo ngot ngete nini. That was really good. Steve Ruth, asante Steve CTNA nata ko president, asante, thanks our chairman, very proud of him. Thank you Dan. Kongoi mwenyekiti all the way from Western Australia. Jang tuguk chekoip metai ko nakakomwa engineer naba be a self starter gilen iro chairman ko 80% of ko inendet nekiinitiaten angot ngalechu kiasoleni sabet ing'eti iname chebiret ing yu iname maturesit ing yu iname ne kole ngemalal ngang'eta olimbo town ikere ile kiinitiaten inegei sabet age ko kanyoru ng'oliondonobo the vision nekitinye inendet ikere ile vision neo ako ngikalkuleten ko kiitu kenyitab 2017 emetab olebo Australia, lakini kilen iro boisionik chekokwai ko boisionik cheechen. So once you have a vision, ko nginyoru an opportunity i-actualize simelen kiarwotitoi ale alyon kitoini ngap iwe olabo ground inyoru chito netinye atindonik chechang kabisa lakini ma anything, lakini ikere angot chairman ini akokwai. So kongoi notok. Another thing is the commitment, the level of commitment nekanyoru ko maraisi. Kwanza ng'alek chepkondok ko it requires a lot of commitment. Amu kinde structures chotok kekas ng'ololwech eng betutab rani kole sikwa through registration nebo KADI Sacco ko kitekan almost 1 year. 1 year keborye structures ako setan ko that's a commitment. Amu ngap balozi ngap keborye tuiyosiek chebo community ne lakini inyoru kotobendi betut netai tuyet komi ko biik 5 ako biik karibu 15, lakini tundet kelen kotobe tuyet aja ko kaweku biik 10 kobendi betut nebo ang'wan ko kaweku biik 3. So koma chitugul netinye a level of commitment uno. So ko kanyoru notok through the success and the journey nebo Daniel Ngetich kotinye the level of commitment nemi barak. Kit age kora nekanyoru kora ko the power ya kang'alale kakoboisie analogy nebo kole kikakonam soko ko kale kingonam soko ko kiterchi asis kora along the way. So my take away ko biik alak tugul chemi oret yo kora ko ngap komaya nganginam soko komuch angot ko nyikocherchin asis through ko notok ko my take away kora, and it is a take away for most of us because kakinyoru kora kele it was much cheaper for more than 2 people than 1. So it is my take away. Another thing of all things chokoyai okay to KADI Sacco as a team, I know it is a very competent team and everything. Ko legacy kora neko omete ing bororietab Kalenjin because chang biik through transformation ajaba KADI Sacco akase ng'alale ole kenyisiek chemi tai ko kakosekitu biik ing emoni. So ngosekitu biik ing emoni kondoitoi angot chairman ing yo kole kokabwat ole meche situn angot through KADI Sacco kechop kuech care nebo biikab Kalenjin, kechop nursing home nebo biikab Kalenjin ko mutai ole kibendi kemushin chepkondok siketoi angot through the mortgage through the KADI Sacco. So for now ko chotok chekalanan eng sabaritab Daniel Ngetich, chairman nebo KADI Sacco. Kongoi nyeosea, kongoi sikeweksei nyekekonin imwa ng'alekuk chebo let. Ameche kityo alecho kongoi ngakwek tugul chekaosubech eng betutab ra. Kongoi Millie Koskei, kongoi Weki ko kora eng Gemasi kakere kole oye we wish to hear from you and Optiven eng betusiek chemite tai. Kongoi ngakwek tugul chekaosubech eng betutab rani, kongoi eng sponsors chechoget, kongoi eng chi age tugul. Meche kesom kele like it and share asikobit ketestai. Ko my take away ko nekit ko ng'alek chekakomwa biik networking. Po komonut iyai no kikure networking amu kakile ii chitab Kalenjin kakile nginyoru mokoryo irobkei ieku mokoryo, ngirobkei chi neng'om ing'omitu. So irobkei chi neng'om asing'omitu, irobkei chi netinye chemiach asimyeitu. So notok amune sikemwoe notok. Akoi kikile makitore karen, makitore konyan. So yeiwendi iyat konye kokiker mara kiyeikere eng yo ko noto neimuchi kokonin meker konyek atkan kora kerte. Kit nebo komonut ko nakamwa kora akot engineer
kole po komonut ketoune low. You can start from where you are. Malasima iwe ameche ait ole kiitanum, lakini toune yo imi, iyankei korok ak itoune yo imi. Kikere kora tupchenyo inendet Daniel ko kitoune ine certificate. Kanyor chichi C-, lakini koker kole ngotoune yu kotoune certificate. Kwai certificate netai kou nemanam noto, kou nekakinam maingia nyokwo nebo oeng koker kole sosoni kotoi nekimeche kwai accounting kometo no nyokotebi kidogo nyokwo diploma, nyokwo degree ak meche kotokchigei masters. Ak atinye kayanet ale Daniel yebata noto kekure masters komi kiy nekekure PhD kemakun kora icheng notok imukoksei tukchu tugul. So kararan keek determine yekaiyeku initiaten ngoek inye netou eku chito netou tugun, meku chito neshongoni ak ikere kityo akilen kale ng'o kikoit biik oli tugul oli, ko melende ketieme keba Australia, maketieme keba America, maketieme keba olimbo Hungary ole akere chorwenyo Maraba, kikoba biik. So okotinye imuchi it olotok, so imukoksei. So initiaten ak ketestai kieku determine, eku honest tuguk chekamwa Daniel, atya ikilgei akinde Mungu neng'ung tai. Ng'ololchi Mungu neng'ung okot, imuchi iwe kapcho, imuchi iwe ano, imuchi iwe room neng'ung ak ing'ololchi Mungu imwochi tuguk cheimeche. Kingowendi ine Daniel kole kingolonye tilwet kosoe komwochin Mungu, this is what I want. So talk to your God ak ing'ololchi. Dream, irwotite, it is free to dream anyway. So ngomerwotite itinye shida. So dream atya initiaten ak itestai kunotok, it is free to dream. Makilipani kirwotito, ngomerwotito itinye shida. So free keacho tugul. Kongoi Daniel eng ng'alaleng'ung, tuguk chekoimwoiwech eng yo, tuguk chekakemuch kinetkei, kemeche kemwoiwo kele kongoi ngokinyor Daniel komukoksei. Meche kemakun chemyach Daniel iwendi tesetai eng boisionik cheiyoe eng tukchoto cho imwoe ile meche kotar kwondang'ung, yetar kwondo itou sukul. Ko kongoi amu kitoretegei kunotok keliftenegei ko ya tugul ketestai. Kito nekakenai kora age ko ka emetab Australia ko makipanishanin kokabe ko oeng. Makilen koba sukul tuwai mau America. America ko korom. Ngokyobwone sukul ak manyeiwe ko rahisi kiwektoin, lakini Australia ko katinye okot kelchin. So kararan kora kakinetegei kiyewe komokoi kipanishanin amu mawo chito nin. So bo komonut keker kele ole kibendi obendi ko ata, akobo komonut kora kokabe ko oeng, so toretkei. Ngowendi nin age kotesetai nin ko liftenin. So tukchu tugul chu koketoretkei. Kongoi eng akwek tugul chekakosubech, kimeche kemwa kongoi Maraba, Mili, Koskei, Weki, Mili Koskei konyil oeng, mwoe kole KADI Sacco ko kongoi eng akwek tugul chekakeng'ololse anan chekakong'ololwech Daniel Ngetich. Kimeche kekonin boroindo Daniel Ngetich asikonech ng'alekuk chebo let ak kemeche kemakun chemyach. Kongoi engineer, kongoi Osea, ak kongoi eng akwek tugul chekakosubech eng betutab ra. Like our program, subscribe, atya ketestai kunotok ak isharean ak chi age tugul asikobit ketestai eng yu. Kongoi sponsors chechoget, kongoi chi age tugul. Kimeche kibwotwok eng betutab mutai kora ketokchinigei kebeberta nebo ole bunu engineer Janet. Kebendi kitinye speakers cheng'ololdos eng yo eng betutab mutai kakile kilen sendi engineer, ameche imwoiwech ile ano ole kemite betutab mutai. Kongoi Balozi, ak ameche atach tugul eng kipindi nekitindoi mutai nebo motivation akobo lagokab St. Catherine. Kora kiamisi my mom go tau a new chapter, so we want to do it in style. There will be so many powerful women especially, but represented kora boy child, lakini kimeche kiet komostab women, so that our girls can also know, and dream. So kitachak tugul simutai osubech kemite St. Catherine cases ko karibu chitugul. We have a lot in store for you and it will be awesome.
So kongoi abwati ale chu ko tugul ko jerset yekichere lagok icheroksei akot akinye amu we have a very interesting speakers who will checherin amu kichere chi kot komutai kolanda uya so ikere kicherak anan kakocherech Daniel Ngetich ko abwati ale kaicherake imuchi bandanyi tugul ni akoi nguno chito nekakoit yoto mitei akwo ibwati tuguk chemiach cheechen ko kongoi ngakwek tugul chekaosubech, kongoi engineer, kongoi Osea, kongoi our followers. Kimeche kekonin boroindo Daniel Ngetich ikonech ng'alekuk chebo let siketar tetutiet. Daniel. Kongoi mising, kongoi balozi, kongoi engineer, kongoi Osea. Paul, netai amache amwa Paul eng system nikeima kat chemaboisie two separate systems like kaesho amu internet ak mangot ale kalya akoesho kora camera kobois so mami ng'ala lakini nasema pole kwa hiyo. Nebo aeng amache amwa ng'alekchuk chebo let. Ng'olyot netai amache asom sigik ale ongemete lagok koba town. Amu kot komi kiy nekito challenge wakati nekikibendi achek town ko kito challenge kimangen ale tukomi ra ako ngot ko tukomi amache asom ra ale ongemete kwakotar chito kakomuch koek chito independent kakwo college kakolya kemete koset akesochi kele kong'ete ipkobore simakerat biik eng kurgat kelen mara kitai kelen kibete town kitai kwatekebe achek kelen acha kibobetyo town cho milyon amu maelewani biik dynamics chebo ng'alekab town oleu ak challenges chemi town ongemete chito kwo town ko ndap komi town ngot kobaite right ipkosobe konyoru kelyekchik. Nebo aeng ko kamwa ra ng'alekchuk balozi, this is the first time I am actually going public in regards to my personal life. So even my own mother ko melen ingen kole kiboru chebiret nekikono. She doesn't know. Mengen chi. Amune? Amu mami betut nikiaweke let akonyawach ale anyalili. Kiaro ane tai, kiafocus kole lazima asop. Arue ng'uni ra lakini betut age arue maturesit. Ako kimukta Jehova kot kora arue maturesit. So kamwa ra ng'alekchuk and I believe it will help somebody else. Kenai konai chito kole kotoka kirue chito Ngetich arawek kadhaa ng'uny ako kwame bandiat makorom ot kero ng'uny ni korom ko kero buch balozi kingap komanyoru ki manyoru bandiat akoboru akoech akanyo town na nashukuru Mungu alinipatia afya sikupata alsa sikupata chochote so it is possible kesop. Ng'olyot nebo somok ko KADI. Ongejoinen KADI is a very big idea, it is a very brilliant idea kosirech achek tugul. Ongejoinen KADI mapema sikobit keribegei ak keribe kora lagokchok ak lagokab lagokchok. In the next 15-20 years amache amwa kora kuni as part of the vision bearers chebo KADI angen ale KADI koendi kot koek benki eng tai yu. Wendi KADI amwae kito nemitei in kabisa kabwatutik chu angen ale imuoksei. Kitinye uwezo ko ki Diaspora keyat ak Kenyan Diaspora Bank netai nebo Kenya netom keyote ne transactani on global dollars. It is very possible in the next 15 years, 20 years, it is very possible to have a KADI bank that all over diasporans are going to be transacting on it. Akeboishe aketech akekimekitu kora ko kibikab KADI. So ongejoinen KADI akokany keng'etin kikilgei kunoto. Ko nebo let amache awekwa kongoi mising in balozi. Amache awekwa kongoi Osea, awekwa kongoi engineer, kongoi amu kokonech boroini ko ki KADI sikobit nyekemwa akeng'alale kele kitinye KADI akesom biik koingian. Kongoi kora program initoni. Kongoi program ini wae amu toreti kikotinyech. Akashamwat kole kitinye ane ole kinye ako tesetai kotinye biik tesetai kora kou notok ako you have our support. Thank you for kujitolea amu marahisi komong biik ako commit their own time all the time every week kwa the same thing. Uni kakoloit network neng'ung Osea uni kapkobetobet. So kamwa kityo kongoi itaroti woi. Ngatar kityo kale kityo kongoi amu kasit nemie newoe kongoi amu kotachech ako kongoi amu otesetai oneti biik kakatare kityo ale kasit newoe ni komamining nikibwone kila wikit betusiek oeng wikit keng'ololi ak keng'ololjin biik eng kasit nebo lunchi ngoberurak Jehova you are doing a brilliant job.
Thank you so much and God bless you. Kongoi mising biik tugul chekasech. Kongoi nye Daniel Ngetich. Kisome kityo kele yo tesetai ko KADI Sacco yo kimekitu come and sponsor our program. We would appreciate it. Kokakenai kele ye KADI Sacco is supporting our program. Kou kibagengeishek chu alak. Kimeche kele kongoi ngakwek tugul chekaosubech, kongoi Osea, kongoi engineer, kongoi taonyo nebo betutab ra. Be blessed and ngetuye eng betusiek chemite tai. Kongoi. Igere Nee Chitab Kalenjin ibwate ne? Imwoe Nee Chitab